Hava mı? Hadi ben hazırım. 8 dakika mecder bas bu. Denglay. Denglay teteni dotmam. Az varı bavardıkım. Jberku dengemi normal te. Denge te. Roza nay teteni. Dotmam denglay teteni. Eme dest pê bikin hevanlo. Ez dixwazim wek yani rêbaza me ya şevê ez çend tişta ser bêjim. Rêbaza me ya koma helbestê em ê yani berê Amedê ji tercüba me heye ji bo komên helbestê. Em ê her caro pirtûkekê rayîne ya helbesta Kurdî û wê roja hewl li ser helbesta Kurdî wê pirtûkê biaxivin. Ji ber ku îro civîna me ya yekemîn me xwest em li ser teoriya helbestê bisekinin. Yani helbest çi ye? Çawa tê nivîsandin an îmgehê wên têgehê wên çi ne li ser wê em ê biaxivin. Yani civîna me ya ewlê ew be. Nêzîka 2 saeta ew bidome em ê nêzîka 5 deqî wan paşê 10 deqe navberekê bidine. Ji ber ku navber tune bi em cana yani ez xwe ma 2 saeta 2 saet û nîvar û dinim ez dixwazim rabim cixarekê bikişînim. 10 deqa navberekê bidime. Em ê wêya bikin. Em ê anha ez dixwazim em rêbaza me mamoste Kamuran hinekî qala çîroka vê pirtûkê bikişim pirtûka ku helbest çi ye qala wê bike û paşê hevalên ê ku pirtûk xwendine û nirxandinê wan li ser helbestê li helbest çi ye hebe ya jî pirsê wan hebe em dikarin ji mamoste Mîrhem re mamoste Mîrhem dibêjim ji mamoste Kamuran bipirsin ama berî wê ez dixwazim yani tam dest pê bikin û ez helbestekê şevê bi helbestekê vekim. Hevalên ê mafya xaftinê em dikanin seansa me danişîna me ya duyemîn de em hinek helbesta bixwînin heval ê çend hebe heval ji mer çend hebe helbesta jî bixwînin navberê de ew ê xweş bive ama em nêzîka niha sî kesin hemû heval helbesta bixwînin ez bawerim 2 saetê me têrê neke em ê li gora nîqaşê berdewam bikin ama ji ber ku civîn şêw ya helbestê ye dengê min jî nexweş e ama biborin wala ez ê bixwînim ez ê xwe tê dakim biborin. Helbest ya hevala me Aynur Aras e ew ji Navmedê helbestkar e ez dixwazim ez ê bixwînim û cara ewil ez helbesta wê ez ê bixwînim ji niha de bir heval biborim. Siwarê bêpeyman min ji nava mix û xûmama di emrê bihurî de kêl bi kêl qetên pîneng kene xikên xwe di tayikên xist ew tayikên kuher di çavên zarokatiyê de xwe ji kenê çavan veşartibûn ken ji çavên zarokatiyan xwe miştexbûn min te bêhêvî ji feleka xwe dizî û tu kirî qehremanê destana dilê xwe ev destana kuher di binê mija xeyalê min de bû pariyê nîvî min tu kirî ewrên sorê bê êvaran hemêza rojhilatê dil de bi te re lîstikên zarokatiya nejiyayê parve dikim lîstikên me stêrk û hêva hemsalin malhoçik deşta esman temeşevan refên kevok û avazên kulingên min tu kirî siwarên bêpeyman siwarên piçûkatiya xwe ya rehwan rojê ji min hatine dizîn bi bablîsokê vê dizgîn dikî di bebûşên deyemên min de zengûyên dibinzîn dikî taldeyên xeyalên min ên xapxapokî de bi hêza bablîsokê ve şer dikî şerê xwe ji min jîn dikî min tu kirî qasîdê zeyîta xwe wayê dîsa demsalê payîzê dilê zeyiyan malên bavan dixwaze peyayên ku piçûkî hîn rê û dirban kiş nakî nizanim çi xwasî feymanî ji dil zeyiyên dilnaz min tu kirî nergîza serê biharê nav pelên lêstokên demsala payîzê de bagerê qeşayî de hembêza kencên xwe ê qetayî de germ dikî berfa dilê min ê ariyayî de min tu kirî loriyek ji awezê dayika xwe min tu bi baskên xwe de xew dikî min tu kirî çemên xwînê zozanê bedena min
هر کس که زهیه من تکری الفابیا خویا مشتختی بلیستوکن مافزری خط نناس خیز دکم و وقت زاروکاتیا خویا نیفجو هفوکا متایق دکم دکا وره واته الفابیا جنداریه وره ببه مالزاروکه که بگونه ام ده شربتا خکین من ده قولنجن دایکن درمان بکن وره کو از ده مجو خماما جیانه ده دیسا مشا تایکن خوشاش نکم وره کو از ده شفاقا روی خود لیکن خکین خود تماشه بکم وره کو از ده کنه چاوه تده تعمیر ناس بکم دکا وره کو ده جنگا جنداریه ده ام دست بدن هف دکا به هیبت شر بکن هل بس خواست سپاس دکم جمع مسته آینور لیلا ره و يعني ما خواستم هل بس که دست بکن انشالله پر دنگی خو عاجز نکر ما هل بس ما مسته عدم نکر به مالی آوا ما مسته کاموران این ناس نکه ادخوازم هنکی بدم ناسین و همی درباسی ما مسته بن ما مسته لستوکولم دجی قال لك برهمي وين يم كردي قال لك هنا رومان نويساندي جرباند نويساندي هلبس نويساندنا نها سروكي كوملا سروكي انستيا كرديا ستوكولمي و في برتقالي يال سر توريا هلبستا هلبستي براستي من يعني يب كردي هاتب نويساندن من يكتني دي هو اوجي اف بلكي كيني هبجي از نظامم يعني هلبست شيء للسلوي هاتب النبيساندن افتني جبركو كوما ما يا هلبستي يا شيورا هلبستي ام قال لك كس هلبستا حزدكن جخندنا وين حزدكن وان دخوازن بنفسينن لازم ام في شفي هواكي تيرو تجا درباس بكن برا كاموران ما مستا كاموران جمر هناك قالات شيروكا برتوكي بك وباشي امي نخاندني هوالا دوام بكن ما مستا كلامك لەگەلێکی سپاس بۆ هەواڵێک بۆ بەشدار بوونەش بۆ هەمووان دەبێت شتێکی بێ سەرڕاست بکەم ئەزوێ هێزێت خۆدا نابینم گۆ تەوریە هەلبەستێ بنویسم و بێژم ژە هەلبەستێرە تەوریکێک لازمە یان مرۆڤ کارێ دەرسێکێ بدێ یەکی و ئینسانێکی گۆنە هەلبەستوان بێ بکێ هەلبەستبان ئەو مەسەلەکەش خۆ سەرێ خۆیە و مەزنەش بۆ گۆ هەلبەستبانێ یان هەلبەست نویسین روحی مرۆڤ دەیە و هەکە هەلبەست ژی زمانێ هەستێ بێ مرۆڤێ نازک و هەستەر کارێن هەلبەستێ بنویسن و هەلبەستێ دنویسن و هون هەموو برێزجی وەهانە زوان بەسەر چیرۆکاوێ پرتوکێ بڕاستی وەختێ دەست بنویسێ کرد منە بە هەلبەستێ دەست پێ کرد من پێشی وەکەی ئەمرێ مدا یەن نیشفێما ji bo go dibîstana ronekbîriya me yan zanebûna me yan têgiha me dibistanê me yê siyasî bûnê wê nabûn min meqelê siyasî di emirê min destkarim bêjim sedî nota dûya awayî me dest pê kirî min dûvre bi çîrok nivîsand lê wextê ku veje televîzyona Kurdiya pêşî vebûyî û azadiya welat û ew jî derketin yanî mabesta me kurmanciya یەک ژوای گۆ دوێ دەستپێکێ دەژی پێشی کری مامۆستا میرحەمە و گۆ کەداوی گەلک هەیە گەلک سپاسش بۆ گۆ یەک ژوا کەسێمەی پێشی پێشەنگی ژێ نویسا کوردی ڕێ کورمانجی ڕێ باکوڕی کوردستانی کردیا دڤردەم کی دەردکەت گۆکاریبانە دگوتنێ کورمانجی بێنێ با هەف هەلبەست دگوت هەلبەست من نویسان یا هەلبەستەکن بنویسم کا دەقێکە هەلبەستەکەم هەیە ئەس بخوێنم حتا دهێن بەرنامادا سپیکەرا دلێ هین کەساجی دهشت دگۆ گۆنە درێژ بێ بخوێنە یانی دیسە سۆلۆغانە نابێت تشتێ وەربوو ژمرەژی گەلێکی ئەنترێسان هاتیە و گۆ ئەس تکم ناکەم نکارم هەلبەستێکێ بنویسم باوەر بکە بەلکی 100 جاری من هەلبەستا سەیدای جێرخوێن غەیدێژم غەیدیە ڕووسار و پرجەمیدیا هەلبەستەکەوی هەیە مخۆست ئەدشێوەک وەکە وێ ینی بووی ئاوای هەلبەستێکێ بنویسم بتکردنەتکەش من نادهات یا سەیدای تیرێژووی وەختی هەلبەستوانی ما ئەو بوون یان بلبلێ دلشاد هەلەوەرە بکە فیگات یعنی نەژمریە سەیدای جێرخوین هاتن نەیە سەیدای تیرێژ مکاری بوو نەیە دیتر هەلبەست ژمرە گەلک زەحمەت بوو و مدەست چیرۆکاژی کردبوو مکاری بوو درۆژەکە دە چیرۆکێ بنویسم لێ مەهک دچوو منیکاری وەز هەلبەستەکە بنویسم هەلبەستا گوو مدنویسان دژێ مشخۆرە دخواند و دقەتات
دوباره میگو یا کاب هەلبەست چییە کاز ئەز yani têde zane bikim yani çima ez nikarim wehaya min dest bi xwendina helbestê kir û not girtin yanî nego mabesta min e yekem gwezê vê pirtûkekê nivîsim wezê lêkolînekê kim û ew ji xwe ne hedê min e got ez wê nabêjim jê tewriye helbestê yan tiştekî wiha na min ne jî avaye bawer dikim belkî nehdeh sal çûn yanî nehdeh sal bûya way tenê min helbest xwendin û وحتى من جهات من هالبستي كلاسيكي تمامي جهاني خوند يعني ناي تاني ولات اكيد دوا ومن نوت قرت بندوبرا من نوت خو ما يذكر وقاري بكتابك بلكي باش به هناك يترسل كاري ريكو بيك بكم من وركر لي مخابن قالك تش دستي مدر كتبوا او شافكانيه من ايدي تاني نافي كتاب البا من مابو او نوتي قوم قرتنا مش فلان كتابي من نوت قرتي دفتر خودوي وقت كمبيوتر جيش خوانا بو فلان كتابي من قلت يا فلان باراجراف وفلان فر وفلان زمان وورقر فلان او تشنن بيسان بنتر ديس اس حزيري مزيري مقول درخستن جنا درخستن چتر حتى من دا چند پشتی درجی کت چند کساجی يقول رخنا لكرم بيا واي قزي لبني وينا هبانا كاف چافكاني تشكودي گرتنه و چاوايا کوجان باراجراف و چاوايا لي چوبو تخوازم جواره بيجم دبي لبيدي تشتك وره فهم كرين جو وره سر راست كرين يعني راستي دبر دا ما بس تامن وقت جو من بيسان يا هل بس تشتكي دي تربيجم هل بس تا شورشكر ما بس تامن من بيسان يا هل بس تا جو يا كتكارا يا هل بس تا جو او هل بس باني ببيا واي ناخوا هلبستا دیوانه های حتی صبح حتی عباره پسنه میر و پاشا و پادشاه جه هلبسوان هنه گودانا و ایرو جعینی تشت هلبسوان هنه یعنی هلبسوان هنه گو سر تشت ندیتر جی کارن بدن یعنی سر ظلمه جی کارن بن بیسی ما بس دوی پرتوکه ده گو من بیساندی هلبستا گازیه هلبستا خودی ما بست یعنی چت خوازه بده خوندبان اجبو وینا دبردا یکم هلبستو هست هلبستو پیشخستنا جواکه هلبستو زمان سمبوله هلبسته ورگر و هلبست دناب 12 بشاد و هر بشک جی دنابا خود و تبا خوندیه نه لازم از وانا بیجم بوی آوایج بوی هاتن ویساندن یعنی حواله گل من گوهدار دکن جاره که دیتر از جوانا جبگو همو هلبسته برونک بیری بنی بیسارکاری و مجولن لبيري بلا وي حقي بدنا من جو از بيجم نحد من از توريه هلبسته بنويسم يعني من شتوري بهتر شتوريه هلبسته بهتر اما بس هلبسته مخوص از بيجم يعني موسيقاويه بشارتي تشي موسيقاويه شكرت تشي جبو جمره هلبس قالك زحمت دهات ايرو جي زحمت ايرو مثلا دي سهن تشتاد نويسم باور بكن سكارم دروجه كده مقاله كده بنويسم دروجه كده سكارم لجانا جم مهك دمه دچن السر هلبسته که خو کار دکم جمره زحمت دبیگو او تنگشنا من یا من به او پرتوک جی بی آوای درکت کلکی سپاس گوه گهدار کر گلک سپاس دکن مامۆستا ئەمێ لەسەر هەلبەست چی هەم زانینێ خۆ لێ زێدە بکن هەم ژی کێماسی di pirtûkê de an tiştekî xweş gotibe ya jî li ser helbestê nêrînê me çibe em dikanin parve bikin ama gerek em vêya bidin berçava ji ber ku em nêzîka 35 kesan e ji bo demê jî em nekevin dubarê em dikanin mafê axaftinê bidin hevala heval hem pirsê wan hebe hem li ser pirtûkê dikanin biaxivin helbest çi ye kerem kirin piştî yekê min axifê hevalê dinê bira çetê de binivîsîne ez dikanim mafê axaftinê bidim wan mamosta hesî bez dest pê bikim ya kerem ke kerem dalo xêrhatina temamê hevala dikim û silav li teva lê ez bawerim qewl bigo mamosta Ferhadê Merdê jî yok mêvan beşdar bê me nedît ez bêjim Ferhadê Merde niha anha mesaj min şandî em bi rojê axifîn jir link jî şand divê li rojava internet qut dibe ez pir nikarim tevlî bibim yani belkî ji ber wê be ama min jêr link şand û niha peyam jî şandiye ger interneta wî hebe wê tevlî bibe baş malata ava silav li temamê hevala mamosta dengê te hat birîn
دنگی خوبکه؟ تمام بتایبەت جی سلااوش بۆ مامۆستا حەسیب گواب کە دا هەنێکێ ڕژاندیە و هەمووانە با هەبدوو و تەمامێ کۆماژی سلااو نا پرتوکا هەلبەست چییە نێزیکی 105 روپەلیە یا گۆ دەستێمەدا ئەڤە چاپا یەکەمینە ئەس پێشی دەست پێ بکەم ji bonî çapê yanî çapkirina pirtûkê bi rastî neheqiyeke mezin li vê pirtûkêkirina ev cara dido û nîvaya ez xwênim pirtûk ji hev felişî niha zûro bikim wê hemû je bikeve ew ez dixwazim vê ji mamosta Kamran bêjim got çapxana got çap kiriye hinekî neheqî lê kiriye ez ê zêde naxivim mamosta Hesîb tiştek got tiştê ku ji were girîng bin û dikarin li vê de bên ziman yan jî lê zêde bikin Dedît dema mirov pirtûkê dixwîne ez bixewiloma mamosta Mêrhem jî dîtiye dema got pirtûkê dixwîne binê gelek tişta xêz dike û rêz dike bi renga çekî dixemilêne dor de mebest ya min xwe ew e ku hinek dever hene kes ku şîn û zer rengê vekirî yanî ji wana ez sûd wergirim hinek dever hene ku ez rexne dikim bi pênûsa sor ez bin xîstim dal dûr li ser hinekî bêhtir hûr bikim bi rastî vê pirtûkê de tişta got min dît min dixwest hemû rêzikê wê nake bi xetê şîn û kesk û xweşik xêz bikim ku ez nizanim ji kûdê sûd wergirim ya baş min got ez zêde lev nexim pirtûk hemû ji min re cihê sûd wergirtinê ye Mamosta Kamran ne tenê helbest bi hinek dema got ketî nav deryaya helbestê lê kolaniyê de ne tenê helbest em bêjin çi ye li wê gerehaya di heman demê de bi hûnandinê xwe gelekî em bêjin rêzdarî û awayekî helbestiyane jî pirtûk hatiye nivîsandin ji ber mesela demê ez naxwazim lê heger derfeta bê sê-çar rêza tenê ez dixwazim ji pirtûkê ji rûpela pêncî yanî ez dixwazim bi vê nakê diyar bikim got pirtûk ne tenê hema wekî lêkolîn yan jî weke lêgerînekê hatiye nivîsandin di heman demê de weke helbestê hatiye nivîsandin divê bêjê mîna baxekî gulan ku destên baxvanekî zîrek werî çandin û hemû hunera xwe di ciwankirin û spehîkirina bax de bi kar bîne li gorî ahenga rengan her rengî li cihê wan deynê ye li gorî bejinbilîndayiya wan her yekê bi cih bike û li gorî meznatiya Gulistanê her tiştên dîn bi cih bike û mirovên li kulîl û Gulistanê binerin dilxweş bibin zimanê helbestê û zimanê ku helbest pê tê nivîsandin jî wisa li ber çavên xwendevan hevdû xweşik dikin û berdewam dike ez naxwazim hemû şikî bixwînim lê çend rûpelê min destnîşan kiribû lê weke mamosta Hesîb got em gelekin her yekî ji me 15-20 deqa biaxivin wê deng wext negihême tenê ez bêjim di vê pirtûkê de min çend tişt ji xwe re baş fêm kirin mamosta Hesîb got yani ez xwe jî bi rastî cara pêşî ez pirtûk ewlo dixwînim ku dibêjê helbest çi ye hene sedî sed belkî hebin lê ez rasta wan hatime min nexwendiye di vir de tiştek diyar dibe ku me ecebe helbestvanê xwe diafirêne yan helbestvan helbestê diafirêne ji min re çî hat bîra me mêşhingivîn hate bîra me dema mêşhingivîn keybanûya wana nebê lawaz bê zeîf bê dimrê yan baz dide yan jinik sebeba tê bertarefkirin ew mêşhingivîn ji xwe re keybanûyekê ji hêkê keybanûya dî diafirênin û mezin dikin îca divir de mirov dibêje ecebe mêş keybanûyê afirandiyan keybanû mêş afirandiye aynen tiştekî wilo divir de tê pêşberî yekî ez tenê dixwazim hinek pirseke min heye ji mamosta Kamran gerçî destpêka axaftina xwe de hinekî şîrove kir divê geşt û geryana li çolbeyara û di nava deryayan da mamosta Kamran ez bînim gelek nêzîkî 6-7 kesên ku weke fîlozof û weke helbestê helbestvan yan jî nerxandin yan jî lêkolînvan li deriyê wa xistiye û ji wanakê sûd wergirtiye tenê pirsa min ev e belkî hinek fikrê min hinek ramanê min hebin çima lê ez dixwazim ew berspan bide di nav vê geşt û geryanê di li va deriyê ku lê xistiye hinekî li gora min û li gora gwestê gihiştim di nav klasîkên Kurdî de û li nav helbestvanê Kurdî de piçekî li deriyê wa helbestvanê Kurdî ku di dinyayê de ji bûne mînak çima gelo ji wa jî hinekî sûd newergirtiye
اف بچکی نرخنه که بچکی از توازن بپرسم یاد دو هلبست از بنا خلاص بکم هلبست چیه هلبست از دوی بهوری دم دما کو زاروک جدایکا خورد بی او گریه بنا کی هلبسته که بو وزن و کافیه و کیشه دما دگریه نجلیبا نجدرانا جپاش قرقه دگریه جدل دگریه الگورام اب هلبسته حتى كو دمري الموزيك لقلك لوريك دايكا خو ولقلك تشتين كو هلبست بي هاتنا هوناندن حتى بخوزاي بوارا جياندكي دما كو دمريجي يان دي بتايبت جن يان دي يان خوش يان كج يان جي افيندار وبلكي جيار لسر وي ميتي لسر وي كسي يان كسامري يان لاوجي كي بيجي يان ستران يان غوتنكا شيني بيجي حتى د اولاد جي ترقين والسر مري خوندن بخوجي وك قولي زديا كو ام بيجن لسر وي ميتي تي خوندن يعني دفرد ما بستامن اوا كو هلبس جروجام تشيد بن حتى مدمرن بمريا وهلبستفان حتانها هاجر هلبستفان لك تشيبوبا حتانا الدنيا هلبستفان تشيبوبا دنجم تيام تي دنگتا تي هاجر هلبستفان هات تشيبوبا هاتبا الدنيا از بجم دماغ کو کراس گوهرت يعني جوی دنيا باركر جرك بكاريبانا وملك جهنم يعني جنتي جبر هلبستفان خراب وهرنا جهنم هلبستفان باش وهر جنتي چما نکاری و ملائکتا و ملکا اقناع بکی دی سلمه بگری یانجی هلبستوان دچه و دنیای دچه آلیه دی دمزینی گو در جیویه و نخوازل ما بگری افجیج مرا بو پرسک گلک سپاس بی گول مگو هدار کر مالا و تبا و سلام ریس مالا تجی آواز سپاس دکم از باورم yani tarzame نویسکاری پرتوکی اوی پرسا توپک پاشی برسی وی بده وی چهتر ببه جبرکو بلکی همان پرستری اوالی دنیج دبی یا جینک مجاری وک او پرست وی دری زلال بده امی بیرن داوی حواله کی دینه سر مجاری حواله سری میکروفون تا بکری تو باخفه کرم که باخفه مالا واوا جبو برنامه به وی رنگی به کمبونا گلک دل به هلاویتنا یک دلی و به قبض سورگولی گلبوکی ج دیر کاچه مازی خیراتنا و همو حوالا دکم و دکار و خباتی وده سرکفتنی دخوازم پرسا اول هلبس چیه؟ اوکا پرسا که آتی سوال کرن لباله پرسا دویامین هلبس نه چیه؟ هلبس نه چیه؟ وک دیپلمات نویسکار و هلبسوان مکسیکی اختاویو پاس بیجه هلبس نه اوله نه فلسفه و نه جی زانسته دبی هگه هلبس تا نافجواکی هلبس تا راستین به وان همو تیگه و دربرینا بخوره واتدکه واتهه که دنه دیدوان ایجاج برکو ام دکارم دویجی ده ناوا جیانا انسانا ده تشتی هری براز و بالکش ده هلبستی ده و شارتی و آنجی اشکریه همو وان تیگهنا ده خود دجوینه مرا نکانم بویجی هلبس هاو بویر رنگیه ناوکی واتهه که ناساندنه که به هلبستی و بزلقینه هلبس لگورمه زمان خیال هلبسوانه قیرینا دله دنگ بیدنگیه هم دکارم بویجن ده همان دمه ده ایش و هنرا جواکیه یعنی تو کیجان کراسی لبجنا هلبستی بفصلینه از باورم وی لیرونی وی رنگی و وی رونشاندنه جیوی بداوی نوش برکو هلبست جیان بخویه تو چه دبیجه همو رنگ همو بابت جوره دجیانی ده تی پیشبری مروفا او گشتک دناو ده هایی ایجا حوالی اتنان جی گود ماموسا اتنان جی اوانی زمان مجی و ازبرگ مجار یک
من جي او برس بكرايا ماموستا كامران باور بك بهوربون وكوربنا جالك مزن ام بفيجن جي رامانجرا جي فيلوزوفا جي هالبسوان و جنفيس كارارا جي فكري وان سود برگرتيه واتهيا هالبستي خواستي بين زمان خيندي وان نيريناجي هستو وخيالي خوا نيريناوي لهمبري هالبستي جي تبلي وانا كريه تبلي وانا كريه ام دكارم بفيجن تشتكي بفير رنگي يعني هالبست هي وك هوالا جديار كر باور بك مجي نبي يسبو لدى 2016 ده هوالا كوما آمده هالبستي مجي وك مقالة كي هالبستو هالبسواني تيكليا هالبستي ودنبيجية تشبهر هي وانا من هناك برنامج ده شبهر كده من بكرتاسية هاني زمان لبلي ما مستق كامران وك كدت مزن لكولينك مزن وك ام بفيجن نافدار دنیای گلک تیل هنه وک گوته وک فريدريك نيتشه باو دلایر ام بفيجن گلک آنها ناویوان بلکی مایاقوسکی گلک هلبسوان نيريني وان ایل همبری هلبستی چی کرین تشتی کو پر بالا مکشان د ورگراندنا هلبستی ده دبی گرک هلبست نی ورگراندن يعني نج اوجي نفكراويه رامانجرا كي نفيسكارا كي بو قوتي جرك هلبس ني ورغراندن لغورمن هلبس وقت ملائكته كي دنابرا هلبسوانو و خندوان دي يعني غافاكو هلبستك بزمانك كي بياني هات بنفيساندن غافاكو او زمان ام بفيجم وهاتن ورغراندن زماني كردي باور بك ازيج در حق جيانا وي ماموستي ده وي هلبسواني ده ازيج خدي آگاهي ببم ازي بفيجم جيانك تشاوا بيسي ودي جواك تشاوا ده گهشتيه يعني از هو كارم ويا بفيجم تشكي نيني ويا اوجي نفكر وي بو ويجي وك هاوي قوتبو هلبس ناي ورغراندن لغورم هلبس غافاكو مرا ورغريده از بيجم زمانه كيدن له هلبس زياده دبي رنگه كيدن دبي جبر قدام هندك ازي زياده دريج نكم جبو كادو كسبا ماموستا كامران قال لك سباز مجبر برتو مسامنه كاتي من السر هدفي من هناك بتمامي من اخوان من هناك جي خونديه ازي وياجي داي بكم السر كافتني جوا حمو يارد خوازم السر نافي كامران ماموستا سباسيا ودكم على واوا قال لك سباستكم ماموستا هلا بن سلافي مال ديركا جاي مازيك الولات مكه ببافو كالي مكه سباستكم قال لك سرتاما بس هوالا كيدني يكو بيجي هوالا جيم هوالا روزا كالا دنگي خوبه هوالا جيم برا خوب بافجم انكو داوي ونب فيمينيستيه بكون نبيجي تشما ودور ندام ما كلام كل ميكروفونات قلتي دوتمان ميكروفون قلتي هوالا سبري تجي ميكروفون اخو بقري از کسی نبینیم ماموستایان میکروفون اخو بکر تمام دوتمان كلام كل دیده اري كلام كيف شفا نها بسكابري تگو ولاتي باو کالان تام بکرابو تاکادی پیرکاتا جاتل کما يعني جبركم برانستي جو هناك قالب يعني ده هر جواكي نجبو جواكا كل ده هر جواكي بدن هالشي ده هنا قالب بتجيبويه تماكو ام دبيج ولاتي بافو كالان ام تيجي لدوخة دهيلن باشا الضربة سمجارة هلبستي ببم يعني تدي او دوحة هستين بنجهين هيكون بيجن هستين دنجي جيتي افراندن يحك حسكرنا يك ترسه يعني قرتش تشتكي حزنك تيج تيت او ترساج بون دابونا ويجي او ني افراندن لغورمن هلبس يعني براستيجي بناوا حسكرن وترسيده وكي امورك فباراستني وكي امورك پاراستنا هستن خو و ددکرنا هستن خوی لور
yani tiştek ku balam kışan brastî jî ew berfrehiya şîrovekirina helbestê bû çünkü herkes ji aliyê xwe em bêjin ji şibaka xwe binêrinek cuda helbestê dinêre ji xwe ew gotinek Sartre hey got min destpêkê gotiye zê bibim helbestkar lê pişim biryar daye ku ez bibim fîlozof yani heta ku got yani wekî ku em bêjin helbestkarî ji fîlozofiyê jî yani tiştek dijwartir yani gotî ez dikarim bi fîlozof lê belê ez nikarim bibim helbestkar o dema ku ji xwe yani dema ez lê dinêrim bi rastî jî yani bi taybet ji ser axa Mezopotamya yani dema em lê dinêre û pêşgotinên yekem reformên civakiyên yekem em bêjin strana eşqeya yekem hemû bi rastî jî li ser axa Mezopotamyayê hatiye kirin û ji ber wî hawî jî yani ez wê hêviye dem ku bi rastî jî ên ku ser vê axê jî dijîn ew jî qada helbestkariyê de yani li gor min xwedî nirxekî girîngin û li gor min yani pirtûka helbest çi ye jî yani ez bawerim stûda xwe ji dewlemendiya vê erdnîgariyê girtiye ew li gor min cesaret û wêrektiyek gelekî mezin e çimkî bi rastî jî şîrovekirin û nivîsandina helbestê bi rastî jî gelekî yani dijwar e ji ber ku yani helbest bi rastî jî yani nekarê herkesî ye yani ji ber wî hawî li gor min ev wêrektiyek gelek mezin e tedî gotinek hey dibe heger tu hêvî û xeyalên xwe tu ji bo xwe bikarnîne wê kesên dinê ji bo berjewendiyên xwe hêvî û xeyalên te bikarbîne li gor min jî ew nivîsandina helbestê ji aliyekî jî ew hêvî û xeyalên yani derkirina ew hêvî û xeyal û bikaranîna ew hêvî û xeyalan e yani min divê pirtûkiyê de hêzek mezin dît min divê pirtûkê de ew hestên sereke hezkirin û tirs dît loma ez yani dixwazim vê yekê bipirsim ka gelo yani tedî carna me re dema ku di destpêkên me ne dixwaze tiştekî bike yani li gor min li wir ya girîng ew sûd û ew wêrektiya ku em bêjin yani tiştê ku bûyî sedema wê wêrektiyê û wê girtina wê sûdê yani ew sûd ji ku hat girtin yani ji bo min xala girîng û taybet ew e û ya dinê jî di pirtûkekê de nav gelekî bala min dikişîne yani navê pirtûkê çima helbest çi ye yani bi taybet jî li ser yani nav her wiha çima yani mesela çima helbest hat tercih kirin vana hemû li gor min yani girîngin xalên ku sereke divê derkeve pêş ez xwazim vana bêjim yani ev sûdgirtina ji vê yekê yani ji bo çi ne navekî din û ji bo çi helbest yani ji bo çi helbest gavê tiştê ku ez dixwazim bêjim bi vî rengî ye ya dinê ji bi rastî ji bo min gelekî hestekî taybet û ku niha ez beşdarî bernameyek bi vî rengî dibim ez wê hestê xwe jî bînim ziman ez gelekî bextewarim di heman demê de û hevalan gişî silav dikim tiştê ku niha ez bixwazim bêjim ev in gelek spas dikim mala te ava te pey li me xistemet mala te ava xala camın nekî tu nevê camın welatê ciya min e ê ciya min e ê ciya min wê pîrka min nê bavê min û kakê min e tamam spas hevalekî dinê hevalek dorê bidin kê hevalek kesekî
هەواڵی گەرم مامۆستا هەواڵەی گەرناس مافیا خافتنێ دخوازن نویسی بوژی دەبێت تو نابینێ نویس نەدی برا مامۆستا گەرناس چکا خۆڤێکە میکرۆفۆنە خۆڤێکە کەرم کرد از هەواڵە هەمی سلااو دیکەم یەک لەما گوهداری و تەماشە دیکەن بەرنامەیەکی پیرۆزە گەلێکی جێ خودەیە ئەو تایبەتیژی مامۆستا حەسیب قۆردینا vê بەرنامە دیکە ویژێ گەلێکی سپاس و ڕێزی خۆشگە لە پێشکەش دیکەن ez dixwazim gotina xwe ya yekem rastî Seydê Cegerxwîn carekê nivîsekî xwe de nivîsî û digot milletê Kurd boxçika ecêb bayê Bica tabi çima bestê gotiye mirov dikare binêwê bikole piştî ku min ev berhema hanî xwend milêkolînê ser kir helbet tabi gorî îmkan û derfetên xwe rastî jî min jî ev berhema hanî di hêla helbestê de wekî Tirkiye ecêba dît yani Tirkiye ecêbên helbestê ye gelek awayî gelek gotina û gelek amûrên hevokên ku mirov ti caran nebihîstî ya jî xeyal nekirî helbest hatiye ziman pê yani pê hatiye nirxandin di vir de bêhtir vala teknîka peyvê peyv xeyal gotin û hest bêhtirîn wekî teknîk wekî çeka vê berhemê hatiye bikaranîn serê ewil de bêhtirîn basa xemil û xêl û hûnandina helbestê kiriye helbest çawa bi xweş e çawa bi rêkûpêk e çawa bi li hev hatiye çawa bi helbestek dikare bibe çêja gel tam jê were û millet Sûdê ji va hestan wergire bi vî awayî diherike paşê derbasî ser mijarên ku helbestvanên dunyayê di hêla civakî di çawa nêzîkî helbestê bûne yani hindeka helbest kiriye serhildan hina kiriye şoreş hina kiriye wêrekî hina kiriye qehreman hina kiriye nêçîrvanî her kesekî li gorî xwe rastî jî şîroveyên baş ji helbestê re danîne tabî em bêjin li gorî helbestvanên biyanî em bêjin û dîsa ber bi herekandina pirtokê vedema em tên em gihîjin beşên xweşkirina helbestê bi ziman yani ziman çawa dikare rola xwe di helbestê de bileyze zengîniya ziman çi tesîrê dikare li helbestê bike ya jî helbest çawa dikare ziman pêş bêxe ev jî helbet mijarekî gelekî girîng e û mijara wergera helbestê niha bila şaşneyê fêm kirin belkî nava me de hevalên bawermend jî hene em ji ol û baweriya her kesî re rêzê dikirin lê rastiyek heye pirtokên semawî İncil, Tevrat, Zebûr, taybetî Qur'an aslında bi helbestî hatiye nivîsandin heger ku mirov bêje we tînî we zeytûnî yani ev peyva hane xeyalekî helbestiye hatiye hûnandin û bi seda ayetên wiha mirov dikare bêje û nezme şîroveyên wê baş hatine kirin mesela seda tefsîl ber hatine nivîsandin watey û mebesta ka çi hatiye gotin têde derêxistine holê heger ku helbest bi zimanê Kurdî hatibe nivîsandin Kurdiya me em ê bêjin ya kurmanciya me ez bawer nakim ku helbet zimanekî Afriqî yekî ya jî welatekî din bikar be hêmanên me wê team û çêja me wê eşq û evîna ku em gotinên tîne ziman helbet wergerê de wê zehmet bibe lê belê tê me'nekirin yani tê şîrovekirin helbest tê şîrovekirin belkî wekî qalib neyê nivîsandin gelekî zehmete ancak yekî şair dikare helbestê wergerîne şiirî yani yekî helbestvan dikare helbestê wergerîne helbestê ew jî divê bi rastî jî helbestvan be xezîna gotina li cem hebe ev jî gelekî girîng e û xalekî ti jî heye têde dibêje dibe helbestvanê serketî yani hostatiya nivîsandina helbestê dibe navê helbestvanê serketî ev jî gelekî girîng e çima em bêjin heger ku helbestvanekî serkeftî helbestekî serkeftî binivîse gelo mirov çawa dikare evê şîrove bike bice ez dixwazim vir de hem wekî pirseke û hem jî rastî jî nirxandineke
مامۆستی کامران ez dixwazim bersiva vê pirsê jî bide teknîka helbesta serkeftî çi ye mesela em bêjin helbestekî gelekî serkeftî be xeyala têr û tecîbe gotinên têr û tecîbin hest û ramaneke serkeftî çawa dikare were cem hev helbestekî serkeftî mesela helbesta serkeftî piçekî zehmet were naskirin lewra mirov carna dinêre hindek helbest hene rastî jî tu gotinin ew gotinên wa gelekî meşhûr dibin mirov lê dinêre mesela xezelek dîwaneyek tê nivîsandin zav bala kesî nakişîne Bija girêdana navbera helbesta serkeftî û neserkeftî hêla teknîkê de ev jî gelekî girîng e yanî ez dixwazim bêjim vir de wekî çawe tedî Melek Cizerî dibêje dibe gelûlûî menşûrî ji nazmê tu dixwazî wer şêrê melê be te bi Şîrazê çi hate eger ku tu dixwazî bibî helbestvanekî serkeftî dibe were helbestê min bixwînin neçe Şîrazê qursa helbestê nebîne yani her demekî teknîkek ya helbestê heye îca ez aliyê xwe de dibêjim helbesta azad ez piçekî vir di zehmetiye dikişînim helbestekî ku çiqa serkeftiye û çiqa neserkeftiye ed helbesta azad de nikarim sedê sed biryara xwe bidim bêjim hala ev helbesta anê serkeftiye xeyalê Thank you. Thank you, Mamoste. Thank you. Mamoste Gernas dengete çû, dengete nayê. Dengete nayê. Mamoste Gernas dengete nayê. Dengem tê? Em tê Mamoste Gernas nayez bawerim. Dengete tema. Dengete tema. Dengete tema. Mamoste Gernas dengete nayê. Mamoste Gernas dengê nayebîstin. Bira hevalê dinê dengê xwe bigirin hew ê daxife bira dengê vekirî Mamoste dengete çû. Dengete nayê. Di mikrofona te di pirsgirêkê. anaha çawa ye Anha tamam e. bibexşîn ya wala yek me geriya bilawqi bû Bija ez rastî jî rast e mafê hevala em me xwar belî niha ez bêjim bexşandina xwe dixwazim bija ji ber wê kê yanî ez dikarim vê bêjim min jî diviya mamoste Kamuran taybetî dema şîrovekirina wa qasbasn û nexş û xemr û xêlên gunandina helbestê çi ye cana mînakin bidan mesela bigotana siyapoş û hat bêje ey felek mesela şiirin siyapoş hene em ê bêjin mînak şiyê de bida mînak hindek helbestvanên me yên klasîk yek bi serdema me jî tarzê klasîkê dinivîsin hene dikarî hindek mînak jê bidî ev mînak jî ez bawer nakim ku pirto ya pê dirêj bibana ya pê lawaz bibana wê pê xweştir bibana lê belê yanî mirov dikare vê ferhemê carekî dijî bixûne û carekî dijî bixûne her cara ku mirov bixûne yanî ev pirtoka hanê rastî jî pê havinê helbestê hatiye meyandin yanî ez dikarim vê bêjim silav were ji we hemiya re û êvara we xweş be Gelek spas dikin maliya ve kî baxife kî dixwaze mafeya xaftinê kesek nîne gelek baş pirstine Ka ez biaxivim mamoste kes tune Valla hevalê Emîn dest rakiriye hevala Nurcan ji ber ku jin e hevala roza dixeyê de em ê mafeya xaftinê bidin hevala Nurcan em ê paşê hevalê Emîn û êdinê min nedî kîbû bir hevala Nurcan baxife paşê em ê dîsa vegerin hevalê Emîn Axsû Silav reis mamoste. Dengem te? herê dengê te gelek zelalê baş e serçavar Tamam. Tamam. Spas mamoste. Mamoste Kamuran ez ve pîroz dikim. Me bi dawî nekir pirtûkê lê meheya sedê sed rûpelî min xwend. Gelek serkeftî bû. Min xweş sûdwer jî jê girt. Ez li ser helbestê gelek heval axifîn. Min pirsê min heye ji we.
ez xwazim bersiva wan pirsa bigirim. Di helbestên klasîk ê kevnare û ê nûjen ê modern hûn çawa dibînin? Pirsa yekem. Pirsa duyem jî helbest bi qayde ye yan bê qayde ye? û zimanê helbestê li ser civatê çi ye? خلاص Xelas mamoste. مالتا وا سپاس دکم Ez spas dikim. هلا مامۆستای بەرسڤ ئەوێ داوی ئەمێ کۆم بکەن ئەمێ بەرسڤ جێ بگرن هەڤالێ ئەمین کەرەم کرد میکرۆفۆنا خۆ veke un کۆما هەڤالێ ئەمین مرسینە مامۆستا مرسین ها مرسینێ هەڤالێ ئەمین کۆما مرسینە یا خوێندنێ بەرنامێ دەبێ سەرچاوەڕ کا کەرەم کرد سەرچاو ساڵ بەڵێ ئەس جی سێریدا هەموو هەواڵ و هوگرێن لەوێ دەرێنە سلااو دەکەم بەڵێ بڕاستی هۆن jî zanin hevalên me ji xwendin û nivîsandinê nedurin kitêbên şîrûve an jî kitêbên lêkurînê hinekî birastî kesên ku wek me bi helbestê ve eleqedar hinekî ji kitêbên lêkurîn û şîrûvan hinekî hez nakin bêhna wan pê veteng dibe Dema Mustafa birastî zimaneke xwaz helbestwarî û herikbar û kurmanciyeke fesîh nivîsiye mirov ji qet ji xwendinê azin hedibû helbet aliyê wên erênî pirin ez ê jî çend tiştan hem aliyê erênî û hew aliyê neyînî em bêjin qasî fikra xwe û bi qasî qaweta hişê xwe û zanîna xwe ez ê jî hewl bidim ji we re ragihînim dengê min tê ne mamoste erê gelek zelal û gelek xweş kerem kir dewam kir baş e mamoste belê birastî sêrî de dema dest pê kitêbê dikim mamoste estetîkê behsa estetîk û helbestê dike dibêje her tişt bi estetîkê yanî huner bi estetîkê tê heta hevû ku ez bawerim li ser estetîkê jî dibêje estetîk felsefeya lêkurîna xwezaya hunera xweşik e bi vê dest pê dike û hinekî estetîkê ve dibêje tişta ku ji ber ku bingehên a helbestê a hunera helbestê pêk ne yek jî estetîzm e û hindik be jî hinekî pênasa estetîzmê hatiye kirin di vê derê de lê dema mirov tê bingehên din yên helbestê bi kar anîn wek şibandin an jî wek hêma û wek an jî metafor û behsa wan nekiriye ji xwe min nûd girtibûn gava dinê mamoste gerna koçer jî behsa mînakan kir qet mînak nehatin ez bawerim sê mînak di kitêbê de hebû helbestek a cigerxwên seydayê cigerxwên û helbesta din jî tam baş nayê bîra min du helbest wek mînak hatine destxistin mirov dixwest dema wan pênasaya bikin bi wan pênasaya hinekî bi mînakan kite bi kite hevûk bi hevûk çend helbest bi pênasekirinê re analîz bikirana û her wiha em bêjin ji teorîsyen û ji zanyarên helbestê xweş bikaranîne mamoste û xweş sûd jê vegirtine heta em taybet jî axivîn min got ji ber ku ez li ser gotarekî helbestê dixebitim min got hinek çavkanî li cem te hebe bide min jî ez jî bikar bînim ew pir bi xweş bikaranîne wek min got lê qet behsa hêmayê nekiriye helbestê de hêma çi ye û çawa helbestê de bi cih digire û wateyê çawa dide helbestê û çawa helbestê ber bi alîgê ve dibe û her hêma xweser dibe an xweser nabe û welhasil pirs gelek dêj dibin qet behsa pênasekirina hêmayê ne hatiye kirin an jî em bêjin îmge û a bingehîn bi min a ku helbestê dike helbest jî yek ji wan e estetîzm û hêma behsa hinekî estetîzmê hatiye kirin lê min xwe bin behsa hêmayê nehatiye kirin û behsa sembolîzmê hinekî hatiye kirin lê belê bê mînak û hema li ser hewa maye dixwest behsa sembolîzekirina helbestê bikî û bi behskirinê jî hinekî rave bike bi mînakan wek me got hinekî analîz bike peyv bi peyv kite bi kite wê sembolîzê wê hêmayê em bêjin mirov dixwest bibîne wan mînakan mirov dixwest bibîne lê min xwe bin ji ber ku bê mînak bî û gelek pênasa hatibûn kirin wek dubare hev dihat xuya kirin her çendî ne wisa bijî
مرۆڤ دخواست هەنێکی وان میناکۆم ببینن وەکی دن بەحسا زمانی هەلبەستێ تێکردن و دەبێژە ئەس بوارم بەحسا زمانی ڕۆژانە و هەلبەستێ یانگۆ bi zimanê rojane helbest nayê nivîsandin û heta ez mamoste bi peybek bi vî rengî jî ez bawerim bi kar aniye. Rûpela 157 de dibêje ev taybetmendiya zimanê helbestê di giyanê civakê de erdhêjê çêdike. Di heman peyvê Louis Aragon gotarekî de dibêje behoza helbesta eslê wê behoza divê her hêma tûfarekê rabike. Rastî ev jî eşkere dike ev jî parpişta mamoste serraz dike û bi zimanekî rojane bi zimanekî têkiliyên rojane helbestek nayê nivîsandin ev jî têgihiştineke helbestî divê têgihiştineke zimanzanî divê û têgihiştineke beşên dinyên em bêjin zanistiyê divên. Mamoste Kamran rastî ev pir bixweş bi kar anîne. Gelek tişt hene mirov dikare serbêje lê girtiya ez ê çend tişt din bêjim bibirin ji ber ku mafê hevalan jî nexwin. Hinek peyv zayendên wan bi min xelet hatibû dema ku zayenda peyvê xelet bê hinek ew hevûk an jî ew peyv absûrt tê guhê mirov wey erk wek nimûne wek erk wek huner wek mamoste wek nêr bi kar aniye lê ez bixwe em wek mê dizanin mesela dibêje hunerê çend pirî caran gotiye hunerê wê an jî huner erkê wê em dibêjin erka wê an jî hunera wê hinek ew zayenda peyvan li hinek pirsgirêkên biçûk hebûn lê aliyê rêzmanê de jî û aliyê hûnandinê de jî pirtûkekî gelek serketî bû gelek tiştê din hene mirov dikare bêje û mala wî ava ez jî van tiştan xwertasî bêjim û gelek spas bû hemîn. Gelek spas dikin mala we ava hevalekî dinê hevaleka dinê nîne kes tu nebes karim biaxivim mamoste. kerem ku wele hevalê Saîd min digo belkî tu ji me re ya helbesta cigerî xwîn bixwînin neyse ma şevrek dinê hûn zanin ez karim bixwînim û çawa biryarê bidin şevberkek dinê îşev emêkî li ser tewrê emêkî çîk ben paşê tamam kerem ke ez jî hevala yek biyek silav dikim û spasiyê ji we hemyar dikim ji bo wê keda wan giyaşt vê şeva vê şevbêrka. Rastî em koma helbestê ya Amedê jî hevala me zû de hevdû nedîbû û ji xwe ewan hevalê ê li derve jî me bêriya wan kiribû me zû di wan jî nedîbû û hevalê wekî dî jî em nas nakin jî tevlî me bûne ew jî bi xêr hatin. Ez spasiyê xwe ji bo navê berhema giranbiha helbest çiya mamoste Kamran Smo Hedilî spasiyê xwe jêr dikim. Wek hevala jiyanî ziman bira dubare nebe ji aliyê teoriyê kêmanî hebû helbest çî em giş em divên em helbest vanin em bi helbestê eleqedarin ji helbestê hez dikin ama ji aliyê teoriyê kêmanî hene divê hîna jî bên nivîsandin. Pirtûka mamoste jî em bên yek jî a sereke bû berî wê me a hevalê Roger Acun xwend ew jî çar helbestvan wek tarzawan anî bû berev ew jî dişibiya henkî vêya lê vêya hepkî berev bêtir berfirehê di gelek mijar yek biyek vekiriye. Tiştê di serî bala me kişan mamoste gotibû çîroka her kesî heye ama helbesta her kesî tune yani ew jî ciyê em bên taybetmendiya helbestê û giranbûna wê nîşan dide veya bala me kişan û tişkî xweş bû yani helbest tişkî taybet e wek me re kar veya binê wê gelek tişta dagire her kes nikar binivîsîne her tişt nabe helbest ew tişta bala me kişan tişkî xweş bû û di gelek sernava di gelek mijara dibê tiştên zêde wek mamoste gotî tiştê zêde helbestê xera dike tiştê bi Kurd wek
بنویساندن yani hindik û rendik ev jî rastî bala min kişand li ser wergerê mamoste Sebrî şîrove kir mi wer fehm nekiribû min jî wî çiya xwend dûr dibe yani nikar bi çawa wî çiqa serpêhatiya wî heb jî nikar bê wergerandin yani asıl di kîja zimanî bê nivîsandin yani ji wî zimanî reyê nabên biraneyê wergerandin dibe yani nikaribe ew ê nikar bê wergerandin bi rastî jî were yana em tên helbestê Kurdî werdigerînin Tirkî ya da zimanekî di merelê neribe ecêba mere tê hinek tişt yani taybetiyê wî zimanî ne min wer fehm kiribû evalê Sebrî jî got dibe biraneyê wergerandin wer dibe wek mînaka hevala jî got min jî ji klasîk mînak kêm dîn Ehmedê Xanî Qala Ehmedê Xanî kiribû Melehê Cizîrî û Cegerxwîn kiribû diviyabû yani hinek bêtir bêtir mînak ji me klasîk bata dayîn û yani me pirtûk min jî li ser pedefê xwan mixabin yani heyana yekem car di ser telefonê ya ser kompîterê ez pirtûkê dixwînim wek evalê ji Mêrsîn jî tevlî bû got zimanekî herekbar bû yana diviyabû min nikarîbû ew xwaz bixwenda ez bawerim 10-12 rû pelma biqede qala helbestê em bên vanê nûjem bêtir serbest tên nivîsandin min wî tişta tê nedî dibe ber çavê min jî reviya qala ew helbestê yani klasîk û helbestê serbest neanîbû berhev rastî pir şîrove ji vê mijarar lazim e ew qas ez spas dikim dem hebe û em karin helbestê bixwînin di dûre spas jî we hemîyan gelek spas eger dem hebe teqez em ê ji te wextê veqetînim hevalê Hesen mamoste Hesen Nelê mamoste hevalê Hesen dem baş ji bo hemû hevalê me bi xêr hatin em jî gelek spas dikin ji bo keda mamoste Kamaran û yo hemû hevalan ji ber rastî jî her hevalê bi kedekî berhemekî tiştekî çê bike bêguman yani mirov dikare bêje şoreşeke ji ber ku em nihat rewşekê wesa dane her tiştê me di rewşa kuştin û talanê da ye kî bikare çi xilas ke yani ew weke karekî herî di xizmeta civakê de û layiqê vî gelî dike belkî hevala gelek tiştan ne zaman em nexwazîn dubare bikin niha helbest yek û helbestê dinivîsîne yani ev hebûnekî xwezayî ye belkî mamoste jî behs kiriye her kesekî çîrokekî xwe tiştekî xwe heye lê helbestekî xwe nîne rastekî xwe ye gelek însan hene dikarin rojê yani bi axiftinê xwe dikarin tiştek wasa çêket aliyê îlhamê da wê alî da gelekî tiştekî wî yê xwezayî heye ji ber hinde tişt hene li hev hatine hindek hene li hev înane li hev înan û li hev hatin ji hevdo cuda ye yani hinde tiştên ku ku bêjin xwezayî çê bibin û hinde tiştê ku bi zorî çê bibin mirov dema bixwîne mirov tama wê fêm dike yani bêguman hemû tişt diyar e ya dî helbest di hindek wexta da çê dibe di hindek dema da çê dibe bi taybet mesela hindek însan hene ji aliyê evîndariyê ji aliyê êşê ye ji aliyê rexnê ye yani her evekî mijarek xwe cuda ye belkî gelek mijarê wê cuda cuda hene wekî dî ku bêjin aliyê klasîk û aliyê modern heye belkî di edebiyatê da jî bêjin mesela edebiyata klasîkî edebiyata modern yani ev qonaq diyar dikin ji ber her wextekê jî rêbazek şêwazekê nivîsandinê yê cuda hatiye bikarînan di aliyê pîvanên çêkirina helbestê da ev heye ji ber ku mesela mirov temaşe ket
کسایت مین بری وکی ملای جزیری احمد خانه وانا شوازی بکارتینا مثلا دبیجن ویدمه دا علمه که بتگو علم ابجدی حرف لحف دو دادان دزانی که جان کس که جان صالحات یعنی یعنی هفدانا تیپا چید نه هفدانا رقما چید کن یعنی شواز واسه جدا جدا و بجن کافیه و به کافیه و کافیه و نیف کافیه یعنی واسه اوانه بکارتینا شواز واسه بکارتینا تا به نهایت بجن هلبست آزاد انسان دکاره هیجان زیاده تر وکو بجن آسان تر کریه و خوشتر کیه بلکه گله کسی دیجی کاریه خاطر دا ببینش بلکه هر کسی نکاره هلبست کافیلی چه کلی بلکه زیاده تر کسی نه هلبست آوادی چه کنی آزاد چه دیگن اوانه هیا از براستی از بخواه نه کسی که هلبست وانم جبر بلکه دمک دریجه دخوازم تشتی که چه کم به طایبت لسر خوشک برای خواهی شهید لیش برکو از دیکم نکم انه کارم هلبست بنویسینم براستی که خواه یعنی من هزا هلبست به هیچ شیوه کنینه از نویساندن دا هیچ پروبلامی میتونه چند بجاره هست که آنلیه چه دا از کارم پر خوش بنویسینم یا راستی جی آلی هلبست دا از پر کتیم انه کارم نبکم جبر کو او هبونا من یا خوازای نینه یعنی هنده انسان هنه تایید وکو بجن جهاتن نوی جدا هنه انسان که مثلا منها بجن بلکه بحث فرهاد مرده کرد حوالی ما یکون ها روشاوا نها هنده انسان بلکه پر خوش دنویسین لیت آلی خطابت داجی گلک شرط نها کسی که که هر تناس کرد دنام و کردان دا حوال فرهاده جبر کو خطابت آوا جدایه آن زمان جدایه لیگل بلکه گلک کسی نخواشتر جی دنویسینن افه یادی تر هر بس دا انسان تی دا جیان دکه و انسانی که کتنی ببهیسه چکرنا ویجی جهفدو جدایه جبر انسان تشتکی جیان بکه و یکو تنی هنده ایشی ویدی تبن آنجا هنده که او ویدی تبن به شکل که جدا و که ارکی یک سر خواهی تبن بنویسی بید اف هیا لسر وی راسته جی یادی تر اتکارم بجم ماموستا چده که پر باش آلی لیکول نوی دادایم لی از نزانم از رخنه که بکم بلا ببیتنا کوکیت سری همه حوالاندا نجبو ماموستا کامونان جبوی مهمیان براستی نزانم یعنی از بجم گوتنا هلبست امنها وکو زمان هست ام بیجین آنجا زمان وکو بیجین هلوست لی لگوری من گوتنا هلبست یکو نها ام بحثاوه دیکن نه اورجینالا پیوار راست اوه جبر کو راستیش نها لباکور و لباشور دو تشتن جهف دو تینه گوتن جدا تینه گوتن تو نها مثلا بچه جای کسی که میه لهجه سورانی جرا بجه هلبست نزانید چه بجه هلبست چه نزانید است خوازم هنده که هوانی مت آلیل کلینه پیوادل ویای پر حساس بند مثلا نها بچه کسی که دهوکی را بجه بلکه جبر کو مش ما گهدار بویه ده بجه هلبست یعنی شعر راست الشعر گوتنک عربیه لی کردیا اساس ناوی هوزانه جبر هلبست مروف دکاره بجه بشکیش بیه نکو پیوکی نکردیه لی اساس کوکا اساس هوزانه جه هوناندنی دیدن جبر کو بری داتا دیدن مثلا به کافیه چتکن هوناندنه و جلک زحمت بی کسی ندکاری به هزاران مثلا هندک جهات بینه بیت اما اساس هوزانه یه ناوی و کارجید که ناوی هوزان وانه افراستی که خواه هکی هم بشینه اساس ادبیات زمانه و اوه لی و 40-50 سال اندابه دا وکو بجن حتی گوتنا ویجه جی باسایه یعنی از دخوازم هنده تش بلا ببن ناکوکی حوال باشتر سر راست کنش بوی دم پیش وکی زمان جاردیش مگوتو بو جی چکینا تشتا زیدته گره که هم شر خلط یاویدن نها مثلا گوتنا هوزان ما کشتیه تشتک نمایه تورته ایک بجید هوزان هر کسی بجید ها هوزان وان یکو دنگ بجه اما اوستران گوتنه لاوجه گوتنه دنگ بجیه هنرمنده هر یکی آخه هنر گشتیه زاتن لی وکو اساس پی و هلبست هوزانه جو هوناندنه دیدن است خواهد مصابه است تنه وی رخنتیم وکی دی است تشتای دینا بجم ناوروکی که پر داگرتیه هزار جار دست ماموستا ساغبه و هیوی دیکم هر حوال جی هشم بشیوه که ماموستا تشتای گله که با جمرن خلاص کریه جبوی که داوی خدمت داوی دست و ساغبه هیوی دارین که بر همین هیجان باشتر جی درخینه سپاس بوی همه حوالا سرکفتن شد گلک سپاس دکن مالیاوا کسی که دنه ماموستا میرم دنگشتر نای نزانم کوزکاوه
کۆزکاتە وێ دەنگ بێنێ تە میکرۆفۆناتە گرتیە بخوازم پشتی ناوبەرێم دکانن مامۆستا دەنگێتە بەکرد تە کامەرای خۆ گرتەوە Aha. دەنگێتە بەکریە تدي حوالی خودی برهم جبامه جه سوید ئەرێ سروک انستیتیا میو انجی اندام انستیتیه اخفت وانه اول جی حوالی عدنان بو او جی همان باجاری و همان ولانتو همان کومی هروها او جی اندامی انستیتیه ما براسي عمل بندي ممكن حوالي ما تايبتي جي احمد جمر سيني الجزيره جمردين وهل وقت جدار دن باش نعمل ببل ام خاصة زيادة ل وان داري بكن حاجة داريا ما بدي تنين وان بفكرين وان بشيلوبي وان قال لك هي لما دام تجمع خاصة كانوا في بيجن برهما هلبس چیه؟ باوریم وک هولکه گرک مرو لبنانی هولکه کدکه و جوره انسیکلوپدیک مرفت کاری جبوی بیجی یعنی لسر هلبستی فکرک دده کسی کو بخوینه سری حتی داوی دیتنکوی لسر هلبستی چبون و چنبون هلبسته چه دبه پکته خدمتك جبو كتاب خانية كردي ومالا سروك انستوتيا ما حوالي كامران آوابي وبهوية كو روجك البيش دبه كو إمكاني نوي چه ببه هنكي تر خو كورتر برده هنكي دن و فرح تر بكه وك چند هولا جي دست نشان كري إشارات بكر هنكي بنمونة بكوي باشتر به وخورتر به وجارك دن سپاس جبو كتا إمكانو مجالا آخفت ندام وسپاس بو حوالي كامران جي مالاوي هزار جاري آواري ماڵاتە ژیاوە ماڵا مامۆستا کامران ژیاوە سپاس دکەم ئەدەبێم ئەم 10 دقیقە ناوبەرێکێ بدنێ ئێ جغارەکەش بەلکی جغاراکێ بکشینە 10 دقیقە ئەم ناوبەرێکێ بدنێ ئەم پاشێ دیسا 5 ما ئەم نوێ دەرێ دەڕنێکە من برا بەرنامەیەوە بەکری بم هەو دەنگێ وێتەنێ بگرن و یاژی 5 بمین ئەم نوێ دەرێن سپاس
هەرم چغارێ ناکشێنن و ئەم ناچنن چەند کەسمانە ئەم شخۆڕە هەبدوورە خەبەر بدەن مامۆستا ez li vir im. تلوری ڕەشاتە چاوایە باش سا vê spas tu çaway والله ئیدارە دکم یا ئیرۆ منێت وەشتە پرسێکێ بکەم من تەلەفۆن من راشە تەلەفۆنێ و تەلەفۆنێک ژمرە هات تام نیب ساعتێ مە خەبەردا و پشتڕێ دیم گۆڵی وەختی بەرنامەیە نەخوا Elê fermo bipirsa me kes natiye karî pirsî شوانی بەلکەشتە تەنەرە بێش تەلەفۆنی تەکە tamam mamosta ez ew kê pirsim mamosta Ednan goya pirtûka destê mamosta Ednan ya ku me çap kiriye ya çapa berê ئەو چاپا برە یا گۆوە چاپ کردی دەستێ مدێ چاپا دوایە نانە ئەوە یا گۆوە چاپ کردی تکێ ماینینە نانە یا گۆوە چاپ کردی کێ مایلێنینە نەژالیێ فۆرمێ وێوە نەژالیێ چاپێوە گەلێکی وەخۆشک و گەلێکی بێ ڕێک و پێک هاتیە چاپکردن یا گۆ مەلبێدێ چاپ کردبوو چاپخانێ دیژیتال چاپ کردبوو دیژیتال دەرخست بوو نه مامۆستا عەدنان تەنێژی ji bo got ev pirtûk wezareta kulturê ya vê dirê ji bîbletokê Swêd re hemû re kirê yanî bir qebûl kire bê navke xelat girtin jîsê çar kesê dîtir ji aynî rexne anî ji aliyê wextê digîtala zû jê vedibê ya we nane diya we de hem kaxez gelekî xweş e yani ez xwe memnûnim yani ji aliyê rengê kaxezê ji aliyê formê wê ji aliyê hemû tiştê wê ve Belê mamosta ya jewjeyê pir serkeftiye û çapoyê pir baş e erê ya jewje ez dibêjim yani belê ya jewje pir baş e mamosta birêk û pêk û xweşik hatiye çapkirin û belê lê belgê ya çapa birê belgê wê ji bo got çi bêjim ez karim bê nabêjim zagirteka somera midanî bû serê yanî li ser wira mala Xwedê heye û xweda li wira û yê bin re yanî bûye awayî bû dîrokek hemû di wê dirê de ji bo got dîrokek helbesê dest pê kiribû mabesta min ew bû di wê de midanî bû wê divê de jî we birinkî dîtir daye ew jî xweşik yanî ne problema tenê ew bû mixwest got rengiya mixwest ya berê bê lê werçê tenê ew bû got acêba lê pirtûk birêk û pêk e gelekî spas destê we xweş çapa siya kir ve çaxê me li gora dilê te çêkin em ê wî bergê hûn ji me baştir zanin na gelekî spas nana hûn baştir zanin bawer nakim got çapa siya çê bibe ji bo got nizanim hûn baştir zanin ji bo belkî piştî vê civînê hineke dîtir jî werne firotin yanî werin belavkirin em ê werbêjin hêvîdarim got mesrafa we derkeve yê dîtir tiştek nabê ez vê tenê wê hêviyê dikim ما دقاق ما ام دست پێ بکەم دیسا هەژمارە me kêm bû em ma 24 ew çar bûn em 44 bûn yek ji me yek ji wan ew man çar em man çar mesela me bû ew min berê saetekê iştere got tiştek wê werin ew ê çixarekeşê werin wê hêdî hêdî werin birawer mamosta hesîb hinek di peyama da dinivîsînin tu wan bişopînî baş e hem dixwazin biaxivin hem jî mesela mamosta Xakî Bîngol gotiye ez nikarim telefona min herhalde pîlavî diqede belkî nikar be vegerin loma rastî me ew dî û jê pêv em ê dîsa dest pê bikin çend hevalê min leylayek dît leylayeke birazîke min heye acebe ewa sê heb leyla hebû nana leylayeke got fotoğrafê xwe nîşan nadê ez bawer dikim ewa ew eyn birazîka te bixwe ye newêrê jî xeber jî dê mamosta ez bawer me ew nîne
ناکو ئەو بووناوێ دەنگ بدانە از ناسم بەر بوو هەمان دەمێ برازیا منەژ برا باش باش سەرچاوار سێحەب لەیلا هەبوو ولا لەیلا شێرە gelekî span leyla şêr لەیلا شێر کو تبی دەنگ بدە زوودا ئیجار هەوارێک و بخوازم باخفە نینە تمام هەواڵە ئاخین کەرەم کرد میکرۆفۆنە خۆ vekir تەvekir gelek slav ji bo hemûyan êk û hazir û êk û ez wan ana dibînim hinek jî hene belkî ez wan nabînim nizam bi rastî ez gelekî kêfxweşim got ev derfet yani ket destê min got ez komcivîneke wisa de hazir bibim ev demeke gelekî dirêj e got ez tevlî ti civîna nebûme û yani gelekî tenêtî hebû û belkî ev cara pêşî ye piştî ev dema dirêj ez beşdar dibim lê mixabin kitêb eva got li ser tê axaftin û gelek şîroveyên berfireh jî ez karim bêjim li ser hatin kirin yani gelekî wek dibêjin dilê me ma got çima me kitêb nikarîbû bixwande berî civînê mamoste Adnan berî du roja ez bawerim ji mirşand li ser PDF lê hinekî girêdanê min bi cîna din re hebûn karê min hebû min nikarîbû bi rastî got ez bixwînim lê ana piştî vê civînê ez bawerim yani ez ê kitêbê bi dest xwe bibînim ne bes tenê li ser PDF ya kitêba a got ez karibim têxim nav destê xwe jî belkî bibe sedemek ji bo vegera min li nivîsandinê jî min tenê dixwast ez gelekî pîroz bikim vê pirtûkê û mesela helbestê yani helbet bi xwe gelekî fireh e ez naxwazim ana li ser bisekirim ji ber got min nexwendiye ez dixwazim bixwînim û dûra belkî em civînek din jî li ser çêkin yan eger civîn bi vî rengî çê nebû ekîd wê derfetek din çê ve got belkî em bi xwe bi mamoste Kemran re li ser bisekinin gelekî silav ji bo we gişa û ez gelekî dilxweşim got ez tevlî vê civînê bûme spas gelek spas dikim hevala axîn Swêdê ne belê tamam serçava bajarê te ye Lyoteboriyê belê borî ez jî Lyoteborî bine çi qeysî kêmasî ez nizam ji aliyê me dane ya ji Jaliyê mamoste Kamuran e jaliyê mamoste Kamuran e kêmasiya bi rastî yani ev bû 15-16 sal ez li vê de me tiştekî ez hazir nebûme û ne jî belkî hayê me heye ji komela yan tiştê got çê dibin ez nizanim na em wextê hatine koma helbestê xwendina helbestê em hatine têborê hing tî jî mêvan bûyî tî jî beşdar bûyî te helbest xwendin hingî me li wê dirê hevdû dît naxwe gelekî ji zû de ye 2017 em ê baxin rast e em ê baxin ez ê te bername ez beşdar bûm rast e em ê te bername serçava em bihêvîne got tiştî din çê bibin got em hazir çê dibe va bername me çara pênca ye îca mena xwe spas ji bo mamoste Adnan got ez agadar kirim ji van tişta gelek spas malawiya va hevalên kesekî bixwaze Mamoste çek bêjim Belê Fatih kerem kir Silav mamoste tu zanî ez xwendewanekî nû me eva dem zimanê Kurdî kiriye ez pirtûkayê jî dixwînim yani ez Mehmet Uzun dixwînim ez zanim ku ez Kurdî dixwînim yani zimanekî paqij fesihê nivîsiye
خوش پیدا دخونم تمسم پرتوکی باسکم نه کرد هنه پرتوکی هستی خو yani وکا از فهم نکم پرتوکا ماموسته کامران مداد استخواه گر yani راستی پرتوکی کی زاف باشد نویساندن yani تازه دست پرورده زمانی کردی گربه مرد کاره بیجوی پرتوکی بخونه yani پرتوک مرو دکشینه نواخواه yani ez karim vî ve tiştekî bêjim gelekî pirtûkekî xweş bû min xwand jê jî kêfekî zaf da zaf spas dikim ji kameran mamoste kameran re hemû hevalan re ez vîya bêjim gelek spas dikin hevalê Fatih mala te ava serçava tu xêr hatî şêwra Kurdî serçava hevalên ben kesekî dinê bixwaze kesek nema kesekê bixwaze nîne wala em çawa bikin bira mamoste eger kesek tiştekî nebêje bira mamoste kameran bersivê ne zêde dirêj biranekî ji xwe bersivna top kirine ser hev bira bersivê bide û em hinekî çend heb helbesta bixwînin li gorî armanca şevê em ê paşê xelas bikin mamoste kameran kerem ki mafya xaftinê ê te ka tejmerîja çi bêje mikrofona te girtiye هذا gelekî spas ji bo hemû hevalê got ketdan û xwendin û nêrînê xwe anîne ziman ev ji bo min dilxweşîke gelekî mezin û şanaziye zî ji bo hevqa însanê Kurd û hevqa însanê bi helbestê re gom hatine ba hevdû û li ser berhemekî em xeber didin helbet ez bawer dikim heval hemû jî zanin yê got beşdar bûn her kes jî zanê tiştekî mukemel nîne di destpêkê de jî min got ev ji min re weka nota bû yani ev pirtûka ha wextê min dest pê kirî bawer dikim yek ji wan kesê got hê wilî wextê derketî xwendiyek ji wan mamosta Mîrhan bû wîna hê duî wextî de jî ev pirtûk za çend sala derketî bawer dikim 6-7 sal heye belkî bêhtir e jî ya yekê 2006 derketiye niha bû 14 sal hingî jî got bilanê hinekî berfarehtir û rêk û pêktir û tişnedî jî gotin gelek rexna û tiştê di cihê xwe de gelek hevalê weke wî û dostê weke we hêja gotin ev hemû ji bo min çavkaniyê got ez cidî digirim û ez ê cidî bigirime yani ev bi vî rengiyan bi cezê werme ser pirsê hevala guhil pirs kirina yek hevalê Adnan pirseke pêşî wî ev pirs kir çimane gelekî li deriyê helbestvanê Kurd neda yani wextê got min helbestvanê ma deriyê wana medabê tenê em karin mîneka ji wana bigirin di mînekê welatperweriyê de yan di mînekê ahenga helbestê de muzîka helbestê de zimanê helbestê de çi zanim her yekê ji wan e yani wextê Melayê Cizerî ez bêjim Melayê Cizerî negotiye helbest wisa tên nivîsandin yan werger wisa dibe yan felsefa helbestê hebe yan wextê Ehmedê Xanê dibe Malay Batî dibe heta Tahir Babayê Uryan dibe kî pîrşaler dibe yani em her ne kudê ne beytê me kevin ne yênû ev bi vî rengî weke yê xelkê nebûne yê xelkê ji bo ew ê gotin mîsal filozofê Alman heger dibêje helbest tûka edebiyatê ya çandê ye tûka wê yani tûka li ser rûn ser şîr wî gotiye dibe ev werê gotin yani maqsed yani yekî dîtir tiştekî dî gotiye lê me vî rengî negotiye ji bo wê ez bawer dikim got nehatibe ziman bi vî sengî çêbû niha hevalê Sabrî got dibe ser wergerê pirsek kir rast dibêje
نمن گوتیا ما لره فرانسی لسر بود لره فرانسی نویساندیه کتابك سر هلبسبانك خوان بيساندي يعني خلكي يك كتاب سر يك هلبسباني خوان بيساندنا نيريني واني نظمان نيريني دنيا يا نظمان جيانا وانيا هلبستي وانيا بيتشيا دور دا دبي بودلر دبيجي هلبست ناي ورگراندن خورته بانجليسي هلبستي ويد ورگرين انجليسي بير الشردكي لأو بخوا هلبستي انجليسي وردگرين فرانسي جي برستكن دبيجن ما موستا تا خب خورت را عادس کرد گو هلبس نای ورگراند لیته هلبس تا وردگرینه دبی نه هلبس نگو هلبس نای ورگراند هلبس دبی ارباب وی ورگرینن یعنی او کس ورگرینه گو بکیمای هلبس ناس بی او کس ورگرینه گو بکیمای زمانه نتنی دزمان آزان بی زمانه هلبس وانجی زان بی او کس ورگرینه گو دوی کلیه دا وی گیانه هلبسوان به چاوان ویساند یا وی ورین ویساندن دیسه سر ورگره گله کس دبیجن دبی ها که گویک هلبسته فرانسی ورگرینه مثال دن دبی گوته ورگرینه گوته هلبسوانه که کلاسیکه آلمانه دبی ورگرینه و یکی نیچه ورگرینه و نوه که هف زحمتیه ببینن هر دو جیب آلمانی دن ویسن لی نیچه هفوکا لسر سری واد مشینه طيبه لسر سری واد مشینه یعنی والقاسی آسیت که تخوازن بیجن دو دوی داره ده تشتکی دیتر هیا یعنی دوی مرو سمبولا زان نبی aynı dve Türkiye de cihaya ser wergerij bu god depresatin az çeki gotna ditir jibeshim وقتی گو ام لسمبولا میزه بکن یعنی آنینا سمبولا بکار آنین لولات اسکندناویا یعنی باکور دنیای جهنم نگرما جنت نگرما جنت وەکە جەهنەما گۆل ڕۆژلاتا نابێت دنە ناسکردن نەبێژی دەبێ ڕۆژ لەسەر سەرێ مرۆڤ ئینسانە خوڕوت کریە دایە تابێ لەبەر تابێ خۆت قەمرێنش بۆ گۆسارم حەسرەتا ڕۆژێنە جەهنەم دەبێ سارە و بەرفە و جەمەدە و مرۆڤ سەر شەمتێ و بەبلی سۆکتێ و مرۆڤ کارێ چابێ خۆبەکەی سمبۆلا جەهنەمێ وەختێ گۆز بگوتنە دۆژە هەیە جەهنەمێ بکاربێنم لێ کوردستانê یان وڵاتی عەرەبە یان وێ وڵاتێ مە ئاگر وێ وەرێ بیرا من ji bo got ev 1500 sala heta 10,000 sala yanî bi xristiyaniyê re bi ew cehnema germ hatiye welatê me lê avesta zerdeşt wextê em lê binêrin cehnem sar e û bêhêneke genîjê tê û batê û ji bo got zerdeşt li ser serê Zagrosa û navêna Zagrosa û Qefqasa de ye yanî welatekî sar de ye yanî dixwazim bêjim sembol jî tê neguhartin bêje kesê got werdigerênê divê wê wa sembola jî baş bikarbêne û karibê bi vî rengî binivîsê. Zanê helbesta serkeftî gernas koçer pirsek kiriye dibêje helbesta serkeftî gelo kujana li gorê her xwendevanî helbesta wî serkeftî heye ne li gorî min ne li gorî yekî dîtir li gorî min helbesteke serkeftî heye yê dîtir dixwêne bi me ev jî helbesta karê hiç neacibêne ji bo got helbest zimanê hestaya di duwa niha di helbestê timamê dinyayê de ew ê kevin de di helbestê berê de hin pîvan hebûn di helbestê weke got hin kes dibe klasîk yanî yê kevnar helbestê timamê dinyayê yê kevnar bûn kevnarî datin hemû Avropa li ser awayê nivîsandina Grêkiya dinivîsand dû li ser awayê Latîniya nivîsandin ê me jî giraniya wêna rojhilata navê piştî îslamet gohata bo hakim û hikûmdarî li rojhilata navê kir Ereb şêwê awayê helbesta Erebî bo hakim me ya xweşbîr kir halkî ya me bi dengbêjiyê me di dengbêjiyê de me helbesta me nivîskî nema lê helbesta me esas yanî ya rayê wê serkehniyê wê digihîne efsanê pîrşalar û digihîne Rustemê Zal û di derbas dibe diçe û gelekî kevintir jî dibe di dengbêjiyê de mabû weke dengbêjiyê bû ew helbesta got malay Cizerê pê dibêje çi pêwîstiya we pê heye her ne Şîrazê werin malê bixwênin besî we ye ew li gorî wê helbesta wê rojê ji bo got helbesta wê rojê
هن پیوانێ وا هەبوون هن نەزم بوون چ زانم هون باشتر زانین ینی گەلک تشتێ وێ هەبوون دەهاتە گوتنج بۆ وێنە باوەڕ دەکەم درۆژە مەدە درۆژە ئیرۆدا مرۆڤ نکارێش خۆ بێژە فلان هەلبە سەرکەفتێ فلان نەسەرکەفتێ هەلبەست خۆی خۆ دێ دیارکردن کە ئەمر درێژ بێت تەمەنێ وێ درێژ بوو بهتر وەرێ خوێندن ینی بە هەلبەستمانی خۆرە نەمرێ نەکەوێت تر بێدا وێ بەردەوام بکەی ینی بڤێ ئاوای گەرەک مرۆڤ لێ هەلبەستا سەرکەفتی یان نەسەرکەفتی مەیزە بکەی دووە پرسا گوهاتە کرد هەلبەستا کلاسیکیان هەلبەستا نوژەن هەلبەت ئەو نە حەدێ منە گواز بێژم ئەف باشە یان ئەف نەباشە هەردێکژی باشن هەردێکژی هەلبەسن هەردێکژیە منە لێ ئەم بخوازن ئەم نەخوازن ئەم سەرێ خۆل دیواراژی بدن دنیا بەر بنوژەنیە بێت شێوێ بەر هەلبەستان نوژەن بچی ئەف ڕاستیەکە ژیانێ نەها تژ ئابروپی کیرەبێژێ نا ئەبێ نا نە لە گۆری هەلبەستا گۆ هۆمەرۆس نویساندێ وینار سەر سێزدە قافیان نویساندی و ئەڤێنار سەر یازدەهەیە ئابروپیە بمە بکەنن ji بۆ گوت 300 ساڵە ji bîr kirin yani ew qalibê girêkiya ji bîr bû ji bîra wa çû qalbekî dir xwara her kesî ji xwareyê xwe çêkir yani dixwazim bêjim viya waya yan jî helbestan nûjen divê viya wa jî newê fêm kirin dîsa pirseke bersiva wê ez didim ne got divê re ne kêşa wê heye ne muzîka wê heye ne tiştekî wê heye ji xwe dûr de dibêje helbest ne zimanê rojaneya mabes ev e yani di helbesta nûjen de jî dibêstiran karê bibêstiran û dibêstiran di helbesta nûjen de jî ew kêşa wê xweş û ahenga wê heye di helbesta nûjen de jî muzîka wê beşartî û muzîka şikere heye ev hemû di helbesta nûjen de jî yani helbesta nûjen çi were devê mirov binivîse nabê ji xwe ez bawer dikim yê got bi min ev kitêbdayî nivîsandin ew bû ew mantiq bû yani çi were mirov çi were devê mirov wê bibe ew bi wî rengî çê dibe yani min gotim mînekê Kurdî dîsa li birê hevalê Saîd pirsiye mînekê Kurdî kê min rast e kê min ji bo got helbest ne di navbeyna berhevkirina yan cî anîna hemberê hevdû helbesta Kurdî û helbesta dinyayê ye yan jî helbesta kevnar û helbesta nûjen e helbest çiye bêkê ser helbestê çi gotiya wa meyze kiriye yani min ew kirina belkî ez ev kêmaya min ez negihiştime wa kesê Kurd e gotî helbest ev e bi vî rengiye û buhaye û bi vî gotibin min nedîtibê yani diyê ma kevin de min nedît yani kêm zêde yê got min nas kir min dixwend yani min xwendinim zanîbû û li gorî min şahê wana jî Seydayê Ciyerxwîn û heta serdemekê dûvra li Bakurê Kurdistanê menûka helbestê malay Cizerî karî bûn bixwênin yan naskin belkî yê hucret xwendin û yê feqiya wa hucrê Kurda feqiyê Tayra nas dikirin malay Cizerî nas dikirin malay Batî nas dikirin mala Xelîlê Sêrtî nas dikirin çi zanim mala Zahirê Diyarbekirî nas kirin gelek bo hasilî bi seda hene lê min nas nedikir weke şexs min gelekî ew ne paşî xwendin gelekî pişt re min xwendin yani lê ê Ciyerxwîn xelkê ji me re dixwendin weke qesîdetî dixwendin mesela li mala me diya min em zarokê xwe li ber qesîdetî meyze dikirin yani ne weke helbest nedixwendin qesîde weke qesîdekê bixwênê qesîde me dixwendin û ber wê mezin bûbûn û bi hin teşvîqan sanê dîtirê derdora me em ew nas kiribûn lê wa jî tiştek ser helbestê negot û yani tiştek ketî destê me de ew kêmayî dûr de ya kêmaya pirsa ya dîtire got kekê Hesen behs dike helbesta hozana şîra nizanim çi ev hemû navê wê ne hemû mirov karê bêje yan jî divê ev nevê şaş nevê fêm kirin helbest soranî derbasî kurmancî bû neş kurmancî derbasî soranî bûye helbest pêşî sora karanî paşî lê xwe derneketin yani ev gotina helbestê ji wir derbasî nav kurmancî bûye û çê bûye dûvre wextê got ev li zimanê me hatibê xweş bê gelekî xweş e dibê got hozan ne bi Kurdî bê mîntiqa Bahdî napêve ti kes hozan nabêje ji dihokê derkeve kes hozanî dî nabêje em hozan bi rengê dîtir bin lê Tirk ji me bêhtir hozan bi kar têne çi zanim got neş
تطرا هات بنافما يعني امن زانن يعني لكولينك جوارد به ونقلك مهمه يعني صورا يرد بشاير يعني بعربي دبيشن دبش هالبس اخو بردان بو الشير بلا بيش نا قالك مهمه اونا بوي رنجيا باورتكم برسنا مانو ماتني اخين شخو كاري يعني تلفونات متكاريش هبال عدنان جي بسطيني اسكارن برتوكي جيشترى بشينم وقتی گو از اگه گوت الویدری لیتبوری بیش خال شی لیتبوری وقتی هم هاتنه وید از باورت کم لبا کریمو هنه تش کریمو کاری بستینش تمام از بپرسمش کریمو معنا خو وقال کی سپاس بو گوال من گهدار کرو جارك قديم على وحموا آبا جو وكدا وأب هل برتوكاها خوانديا ووقت دا من جو از هني ريني خو بيجمجي سپاس باشا برس جبوني ليلى شير ما برازياتي انا از بارم تيخو يكرن برا او بيجي عجب برازياتي انا والله هي بدي لي خويا تخوازي بلا ببي شير تخوازي بلا الشيف ببي بسيك بدي لي خويا او ازاده او رونيا شعبي منها او ازاده ما مستب ام سپاس که جبو برسویت جبو سبراته یالنز ام دزانه دنگتی هلبسته ایش گلکی خوشه ما تا قاسی گوت ما مست سلطان از این مافیا خافتنه بدم تا لبلی گوله بخودی ما مستحسين كلام كن من يدسان ابو كرمدار بل جسارت دامه خودی مش ما مست کامرانه گوتی حتی کاربی بنیسینا و براسیجی گلکی خوش نفسینی لمجاكي قلتم هلبستي نخوينا من هكني از ایشب هلبستك جوارك هلبستك كرت خوينم هذا يا الله يعني جبوغو من قال لك وقتي وقرتو من قال لك قرتي كرن هون حمول من ببورن جارك هنا وقت ما هي يعني يعني هلبستان من وين دقة صدقة بوين زيت ابي جارنا از هلبستك بخوينا جبوغو جبو من هلبست هلوسته ما بسته پیمانك يعني استخوازم تشتكي بدما يخوان دبا يعني يا من اود بيقو نهل بس بيجبو ويا استخوازم بيجو جارنا از لجين بهارا جيني شاديا دليرين جارنا از لجين بهارا جيني شاديا دليرين تفكرنا سر چابين كجران بوكي لبر سيداران آور ليلى وشيرين أرم حليمة جارنا قيرينا رزقاريه دنگي بسي و رندي خانما دقوه ترسونكا دا دنگي بريتانما جارنا لتشياي سربلند قل توب دنابا مدد تقن ايشا پارچه لاشن داوا کراسه دایدا محسومیا چابه جیلان ما جارنا لگره سپی زاروکا مالزاروکا وی قرش کری زاروکا مالزاروکا وی ره درجه آل رش قرش کری که چکا تنه 13 بهار دیتی نعیما زاروکیما جارنا از گرمیان لگرمیانه روندک سیوی انفاله لولات فرعونان گل آوش و شیلانم جارنا از دل نیاران دا تقینا هرسا زیلانم سترانا بیدنگ لآمد زیندانم جارنا لشرنخه پل زیتونا دناو نکله کبوکه دا آشتیا لسر دشت نوح مزن آشتیا خاک و آسمانم سپاس ماليابا هلا بم برا ما مست سلطان گوازی تشتکی بیشم برا ولی سعید حاضر که او يجمر هلبسته که بخوین از برا ایلو بدلی خواهم مشغول ده البجير كي بخوازم هلا ما مست سلطان دنگه
بس دنگی تگرتیه دنگی خواه کش کلام آخر تمام وبو خاكي وبو بابو ألف باشا مامست اجي ديسا همو هوالا بريزداري سلاف دكم براستي شباركه كي خوش بو هر قاستي دل دخواستم حمول باه بانا بهمان ودي دبانا جي لي افجي بس بو براستي جي كداته وهوالا قشا صعبه اج خل سر برتوكي هوالا قشا اختي مامست جي برسيلي خدا زيادة لسر برتوكا خمس سر بدفين كي خوان سر بدفين جي براستي جي كونسنتراسيون اوي زوره نوك اسچوم شجره شوم بو برتوكي من چنجياج برسي ويبي يعني دما كنيز ده ويبي دستنا اجبلي من ستا ما مستك شكر يعني بانها برتوكي فرن لبا بردستي من قرتن مخاند جي هلبستي براستي جي خشن لسر ولا قاريزي لسر يعني قالك هستي باواي كي خوش يعني الزمان ليه از خازم في فرسيبكم جماعة مستا يعني براستي جي نظام يا نخيا تما نبيسا خور واني يعني وقت شابراز وقت اب وشان خانه بريار دا يا ما مستا بريار دا از باورم وشان خانه بلكي ما مستا عزاز يعني على السر تشكيبه يعني ما عادسي جدي دما متخون تعبي مجيتيش يعني از قبيالي يعني وقت خون دكارك يز بفيجن اب عادسي دا من قصدي نوي شوازي با واني وقت دي نبيسا خلافسي يعني قال دوتوكا اما بقر بوي شكلي ليكرنا بوي شكلي لد نوا برتوكا كوي كيجا برتوك قد شويا ليغا وقت تدي چاپراس کرنا چی کرنا او براستيش هم كونسنتراسيون خاطر همجي بيواس يعني برسا چما بچما يعني قالوا ما مستبريار دا يا يعني نوروكي مراد ربيني دما او چكا ديمانه بالا مراد بلاد که هنكي مراد نوروكي جد ربيني از خازم بي برسيبكم چما ما مستور كر يا باشان خانه وركر والله وكي دجي هذه هم كرت برسبات بدم هكا قد استورا وهبي أبينا نايه وشان خانه بو أو بريارام بو تي دبردت كما يه وشان خانه نين أو يمن هكا شاشي هبي آمنا تمام سباس ما چما بريار زاني يعني أب چما ما يعني شو كسكي كنت كوريان هالبست نويسان بي قالك تيرو تجاه يعني براستيجي ما مستد دواري هالبست ده بلكن نحد ما بين چما تبيا واي نويسان بي اللي وقت برس يعني ام خوازن مثلا ما مستد مجرى يكمين بها ما بقدرت تشتكي سادي يعني جبوتش ام بيجن يعني ابشي وازا لقوري تشي ما مستبري تيكاني بس خوازن فهم ما مستعز كارم تشكي بيش كلام كده حسي وين ما مستعز بله سپاس جبو برحمه ما مستوک هلبست يعني افدمك داویش خواهی من کم هلبست آمده دزانه ام شیوای ریز کرنا هلبسته يعني بیش میزان پاجا روپل سازی هلبسته لگورا خو متارزه کانی ام سربست دیلن با آوای کیج خواندوان را دیلن يعني خواندوان چوا بخوازه ام سربست دیلن چوا بخوازه بوی تارزه برا بخوینه لی کو نویسکار یا هلبستکار ترجیح نکه يعني جمرا نبيجه ونوصا بكن ام وصا ديل وك تيجيشتنا كيجي هلبستا آزاد دوی خواندوان جي آزاد بيله يعني ايكو هلبست دو خوينه لغورا خو چونكي هر کس هلبست وقت خوان جنوبا دا آفرينه جنوبا وي هلبست چه دكه دراسي خو برسي ام گيشنوي او كي لي ما مستجي وكي قوت اديتوري ما ممت شقمق وانا نلفره او ما مست وي برياردان ام جي رزدار نجبره هذه لغورا تشي يعني تشما زاده او بخو بلكي شاشي بيد بيجو راسي بي تدي دوردنا بهنوكو تشتي وها نهاتنا بكارانين من قبل بلكي بفي اوايز بنفيسم اب اوا وهنا كيج خواندوان راح تربي الكودي بهنوك الكودي نقطة شيء دبي يعني الكودي خلاص دبي وينا حتى كودي الكودي او وينا خلاص دبي او وينا جو خصيز بدم جبوه من اب شويه جوهون دبيجن يعني ها ببي رنجي مد برتوكا حمواده بي اواي من كار انينا يعني دي برتوكي منها هلبسه حمواده بي اواي او جي من بلكي شاش بد بيقولنا راس يعني مبخوب خو مقوت جبوغو ازوات شتدي ترم لينادن يعني نا شارتا برسيم ددن يا
ئاگاداریە لێدن بهنۆکا لێدن هەلبەست ئازاد ئەم ئازاد تێلن جانا دخواندن ئەدە لە کو دلبر خلاص دەبێ یانش بر دەست پێ دکێ خوێندەوان زەحمەتیە دکشێنێ من ئەو ئاوا دانی مشخۆرە یانیش بۆ وێ دانی ینی مگوتێت تۆ زێر حەتیەکێکم باە زەحمەتی چێکردە ینی مامۆستا ev neçewtiye yani ya ev tarzeke rêban yani em wek çewtî bikar neynin wek xeletî kemasî bikar neynin herkes kare wekî mamoste Kamuran bikar bîne herkes kare serbest bikar bîne yani wek çewtî kem yani ez jî nabêjim çewtî ez dibim yani wek xwendevanekî gava gem xwe helbest tê tijene ji wayê helbest tê de bi rastî jî zaten behinok û xal behinok û pirsnîşan tune be li gora min jî çêtir e yani ew helbesta azad e herkes li gora xwe wê bixwîne wê şîrove bike lê wek ew zîxsaxana bi min hepkî wek gêjîkî belkî ez jî pir konsantre nikarim bivama wek tedî serê min tevlihev dikir ev fikra min kesayetî em dişxwaz vî biryara jî em nikarim bidim ez dêm wile şaş e çewt e baş e çî tê tenê bi min yani wek kesekî bi min hinkî min got ew nivîsa rast be ew ê daha bêtir minê xweştir bi xwendana rastî jî keda wesa be em spas dikim carî jî ez dirêj nekim ew qas سپاس ji bo we jî mamoste hesîb çûkî je hevalê Saîd spas dikim ji bo hevala Sultanê jî û hevalê Kamuran jî bes em ên kişxwe helbestê godar kir ya helbestî bû jêr û jor kuşt mamoste Saîd مامۆستا ئەم ژی جێگەرخوین بخوێنن یا هەلبەستا kelama xwe ji gerxwin bixwîne warê me mest bike تمام bi maqam em ê bixwînin a gelek carî xwendî warê taqes xurtiya yekîtiyê çîroka Moriya Gêrîka û Şêrê Silêman xurtiya yekîtiyê her roj Şêrê Silêman diçû şarê Moristan ewî şêrê neynikoş bajar li wan dikir doş bi wan tencên xwe yê tûn wêran dikir li wan gund bi vî karî dexlûdan ji wan distem bi talan gavê li hiştin şar û sûk kuştin zar û zê çûbûk li wan çawan bû hawar li ser hevdûn ba kar û bar ne axama ne jîbek teva şora xwe kiriyek tev de rabûn yekî jîr ji bo xwere kirin mîr dane hevdî soz û bext jêre anîn tac û text hemî çûn ber derê wî sonda wan bûl serê wî tevanê çepkê xwe kutan bijî Moristan mîrê wekî Sikender ji eywanê hate der ewî mîrê dilovan bi serbestî gote wan ez dixwazim zîv û zêr da ez herim giliyê şêr zîv û zêr û dil û can dane çû cem Silêman bi wan lingên xwe yên hûr berê xwe da rêya dûr belê mîrê qubd û jîr dane cem xwe çend wezîr geh firîn û geh meşîn ta gehene Felestîn xelkê bajêr hûr û gir tevan karê xwe zû kir xwe sûpeya hemî çûn pêrgî mîrê mezin bûn xweş xweş hatin gote wan li eywanê bû mêvan her du mîran şev û ro tevre kirin guftûgo go ey şahê serbizêr ez hatime giliyê şêr gerek wî da leqînî tola me jê bistînî Silêmanê kês cihû pirsek nexweş daye rû go ez mûkî dû vê şêr nadim bi sed hezar mêr mîr rabû ser lingê xwe lê vegeran dengê xwe goşneha û çarê dî binere çitê serê wî Silêman jê nebû tirs nekir serê xwe ev pirs mîr nivîsî yek ferman şand bajarê Moristan li ku hûn şêr bibînin çavê wî zû derînin şêrê mezin pir qelew ji êvar de kete xew mûrî rabûn weka mêr ketine poz û guh û şêr şêrê sor û qirbelek nava rojê bû kelek hut hut gote Silêman ka ew şêrê gerdewan kurê Dawîd pêkenî hut hut gote ez benî ew şêrê pir hunermend îro sêro bûye mend mûrî tevde bûne yek kuştin şêrê çavbelek
آری کاری یکیتی موری کرین روسیپی تاکو کردو کردستان نبن وکه موریستان نباجارو نجیگون تفده نابن سر بلن گوتونه بن میروزر ام چاوا هرن شر تورکو شیرو کفتار دیمه بکن تارومار به یکیتی ام دیجین لوره ام بون جگر خوی هر بجیشتره گلک سپاس دکن هوالا گلک اشتر چپه خست بلکه همویا نابینه محمو والدین مالا تاوا راستی هوالی سعید وی البستی عین مرم مستکه مبرجی گودار کرب و لو مام مزانی بو جبر بیاوی مخواست هوالین دن کسک بخواست هلبسته که جمال بخونه ام 10 دقیقه دینه ام بگرن شوان 9 دقیقه میداوی ماموسته هوالی صبری صبری بورال دنگه ویجی واره داودی دبیجن دنگه داودی دنگه هوالی صبری گودار کریه کرم که پاشه هوالی امین جپر نه کبر واره گلی هوالا اجی ve helbesta xwe ya bi navê cudatirin ji hemû renga çavê te deng tê bihîstin. Dengê tê bihîstin. Dengê te tê dîsa zîk tê ama tu bêje ew dengê te ew dengê çikê bibire kerem ki. Cudatirin ji hemû renga çavê te payîzek pelweşandî êdî dem û dewrana astê de. Rûniştimê li tenişta kalekî ji axir zemanan wê de. Pisîkekî nankor xwelbenda çend gotinên wî yê ji sala berfa sor mayî daniye. Roj bi piştiyek ronahî êvarê benda azadiyê digere. Min jî dixwest çîrokek bi qasî rengê çavê te xerîb û dirêj bibêjim ji te re. Tu dizanî ji bo çavên te berîna çend dixêliyê ji rengê biharê tobe kirî li bejna xwe. Dîsa pêjna çiyayê guldexwîna ditûrisin ji kanîkên çavê te. Min ji temelê xwe didizî ev kêlîk ji bo rengekî navî wî tune. Dibi rengê çavê te ji jana zirav yan jî ji şerba reş be. Di çavên westiyayî bi nêrînên keserbiçî hê jî rêdana rêya te dikim ji sînorê malê cûn şaşika spî dayî serê xwe. Di germa xavînan de çirçirkan bi hiçûkê başûrî govendê ji xeman dagirtî digerandin li ber serê min. Lê belê dilê min zarokekî ji berfa serhedî bû di heliyan cem te. Li bin asîmanekî çikî sayî li şevbihêrka stêrkan hew te paşê xwe dayî min. Dibi ku li qada evînê destvala bim, lê belê îro êvarek devgirtî me ji gazin û nalînan re. Ji ber hezkirina çavê te, baçermo û kişûrê duneçel li dilê min yê kul û azirî diceribîne. Carinan çavê te bi deyn dikeniya bi min re. Ez îro şîna çavên te yên ji hemû renga cudatir dikişînim. Got ez li xwe mikur bêm, bi mezinantiya Xwedê zanim gêjekî dera hanê me. Ez bi xwe nas nakim wê pizik û birînê. Ditirsim, dibêjim dibi ku li me biqulip bibe nexweşiya pîs, pence şêr, an jî şêr û pence. Ji gilî û gazinan acizim û hez nakim ji paşgotina. Hîn Fewzî Bîlge jî nêwênandiye sûret û rengê çavê te. Tu jî ne azadî mîna min, ji ber ku dilekî kedî min li pêyî te. Bi nêrînek ji hemû nêrînan cudatir binere li min. Bila dengbêj heta hetayê kilama têliyê ji bo evîndarê destbirakên çiyê bibêje. Gelo kesî ev pirskirî ji te. Çima vekirî dimîne çavê miriyê me kî çi dizane li benda kê û li çi dinere. Spasiya we dikim mala wava. Gelek spas dikin mala te ava dîsa çepek. Hevalê Emîn herhalde gotibû ez dixwazim
هەواڵیا من کەرەم کرد مامۆستا هەواڵەکە ژنجینینە بس ئەمێ دۆرە بینە ئەمێ هەکەڵ ئاوا سەری وان بگەڕن بس ڕۆزە ڕەویە مە ڕۆزە ڕەویە برا هەواڵیا من کەرەم کرد هەواڵێک ژنجی برا خوا ئامادە کرد سپاس مامۆستا ئەزژی ئەمە وەرێ ئەم بێژن ڕێزە هەلبەست نزانم بێژم چ وەرێ کورتە هەلبەست سێ چوار حەبازێکی بخوێنم زێدەژی دەما هەواڵانەوەگرم ڕاستیشی گوهدارکردنا هەلبەستێ پر خۆشامە دەچ هەواژی دەخوێنن وەک عاشقێکی هەلبەستێ ئەزژی باڵداری و کێفخواشی گوهداری دکم هێوی دکم ئەو ئەزژی هەمان خوۆشی و هەمان دڵخواشیە بدەم هەواڵێن خوا و کێماسەیەک چێ ببژێم لێبووینە خوا پێشین ژ هەواڵێن خوا بخواست داویە ڕۆژین شەو سپیە مالول خواست پارتیە ژانگەهێکە عاشقانە دل خێلی بێدەنگن چڤیک بێچەنگن ئال و وڵات بێرەنگن ڕەشەبایەکی ڕاپێچایە هەندورێ هەناوان درەجفم کەلوگریە دیوار قەرسیە ئار و ئەز نەفەسێن داویە دهێژمێرم و ژ چوینên گیان کوژە ناوێت تە دووبارە دکم ئەی یار بەر ئێوارێکە ڕووپاییزیە دادوەشە دەستپێکا شەوێ خواست پارتە نەچاوێن تەدی سارەنگی خەون و خەیاڵان بەر ئێواران ئەز مریەکە زندیمە لە هەوارە هەیامان ئێش بە ئێش عاشقان بە دەشێرم لە هەمبێزە زەحفەرانە زولوماتێ دل بێ دەبارە گول بێ هەدارە di deryayeke ziwa de li hev dialiqin keştiyên hezperestan û ez bi dilûpeke awirên te bager û bi hozan difeqsînim li çiya û çûlan. Zemên dievînim têliyeke bîr aynan li ber tayeke pûra peyveke ji bîr bûyî. Ruh ruxînerin xatirxwestirên rûniya rojê û xwekuştina ezameta heyva îlahî û ez bi demsalên bişîrîna te di kera zivistanekê de havînan diqeresînim bi gumrehî. Ew buharên biken û awirên te diğurğulîn yek bi yek ji demsalên emrê min ratherixîn ber bi demsalên ber bi sed salên bêmiraz ve. Şînahî li tu heyber û heyaman nade derêdî li pêşverîvan çeşmên ji razanê li ber lewaziyan çûne û jar bûne. Melkemûtê pûşmaniyê bi şûrên destên te perçe perçe dike sûnd û ehdên eşqperestan. Di bihişta gunehkaran de navê te li ber lehiya xêran diçe li vê mehşera meşûqan. Tûbedara şeytan li ber destê êşa aşiqan di heşra li ser neşterê de û anha xencer bi xencer kederan dikevîne dîtina te ya beriya nefesa dawiyê. Qurtek êşa şiir û şerabê ye ew çend fikrên teorîk û mirav xapînûk ajê re dibêjin heze. Lewma nebêje qey min ji te hez kir û hez dikim na. Penê bû bişîrînekê li ser rûyê te bibînim min di bazarên qederê de can dida li ber destên hezkujên wijdan windayî. Zêde jî em dirêj nekin didûme yanî pêncî şêst vê rengî kurte helbest didûmin. Saata te xweş malata evel ji te çepika dixin spas dikin. Destê we sağ be. Mamoste Kamran hevala Leyla kerem ke Leyla şêr dengê xwe veke dengê te girtiye ve bû kerem ke şev baş ve tevara dengêm tê erê gelek zelal ser çavar merheba şev baş rastî keyf xweşim gomûn tev di navberekê de dîtin yanî hestê pir cuda ez dixwazim serî de ez bêjim yanî helbest dema got yekem min helbest guhdar kir ez ê ji wî piçkekî bêjim helbest yekem bij da pîra xwe ango dayika Kamuran Simo Hedilî ez karim bêjim lorînê wê yanî wê dema got di loriya ez 5 salî bûm ez yekem helbest bûm guhdar kirî min ji lorînê wê guhdar kirin ew wê demê lorînê wê sê kûçikî bûn yek çiya bû yek zîndan bû yek goristan bû ew wê helbestê jî ez bawerim bandora herî giran gorser helbestê dikarim tenê bi yek gotinekê bêjim helbest ji bo min ew e ji xwe Kamuran Simo tiştek ji me re nehiştiye û pirtûkayê di car sê car min xwendiye herî dawî do jî min bi dawî kir ez dixwazim got ji pirtûka wî ya berbenga êvarê helbesteke wî bixwînim dilê delodîn bêhtengî xwe di spêrê bêxewiyê hizir û raman
لبن جرانيا ستيران لناف خيال قل قرمتي دقارن كراسي الصبري لبجنا خمجينية طنكتي دلي من دلكي دينا لباي روجين شوي لباي روجين مانشكرنا طابو قليدتشي جي فرشك فكرين بن بين من برقه آسوي نميجا داويد سبيري خوش بهارين روني ببيرتيني لكولان جواني و بهن خوشي لفرين لباجار تجد دنجي كليلكن نلوتي لدارستان النبيين شروان آمانوزي لشونوارين ستيرين كنوك دقرتي لچپرن کچن روکن من البي چروک خواستنا خود بي ده گنه من ده سترانا اوینه سترانا جنه دسترینه به ملودیا سرکفتنی بر بسترا هیوی من ده بازینه از لفزبستانا جنه ما از زندیما لی از دیلی وی دلی دلودینم دلی وی دلی دلودینم با برکت آماده دکی عور آوسن بنازانینا روتو جینه دمینه و آخ هبونه پیشکشی دکی سپاس جبوی و جبو التبا جبو قداریاو اول ستر چپکی از دوباره التبا از سلاف دکم و جبو التبا بیرم شباش سپاس دکن شباش هوالا آخین کرم که دنگی خوبکه تدست خود جاره که راکر تتشبك لي خستقوت ازي البستي بيشم نزالم هوالا اخين تو البستي نخوي ناس بورم نا نايرو اذا انا از نه بيت حسم از كتم هندري جفيني جاهين هيجان بشكل مراي جارت دن از جوار بخوي تمام جاردين هوالا كفوك كلام كم ميكروفون اخذك ميكروفون تقرتيه نعم ميكروفون تينا قرتيه هوالا كفوك بكاريش جام خذك يا ماموستا ميكروفونات قلتيها بالك ابوك ذنابه نا وانا ازب قاباتو كتي تقول بلا ميكروفون قرتي به توا ارينا كري جبل بياوي تنكار ميكروفون اخذك تدي صاب جربيني هبالك كادن هبالك دجوار هبالك كوا ونابي خوار يكري دجوار يكري كوا اوكي هذا نجمتي اري ها دنجت تبرا هبالك سلام جان تبارك ايوارا بخير وشاون باشن تبدي ان شاء الله باشن وكيف خوش بوم سپاس کنش بوا تبلیغ بوم و اون حمیدیتن از بختوارم و سپاسدارنش بوا مامستا کامرانجی اپرتوکا به همپا پیشکشی مکریه و خواندنای بتر کیف خوش بوم و از دخوازم هلبست که خوش به حوالا رو بخونم كلامك قلنگ صوتی دل قلنگ سر شاخه بستران و بهیل هیل جبر شواتا دل دروی قلنگو بر خود دی هنکاهی آسوزان سرحاده جسترانو هیل هیلا تدیاره توجی صوتی دلی لو بخیرین آخین دکی جا آوازن تا دنگ گریان و زارینا دلته قلنگ سرشاخه بس بقیره و بناله دلکو با آگره اوین دسوجه نه برفاز چیای آرارات نجی هنکاهی آزوزان جره بکرته سپاس دکم بو گهدامن و کیف خوش بوم و شبا حمیه خوش دکم خیر و خوشیه ده هلا گلستان هلا چپک لیدخی ولا دجوار رفیا کسی که دینه گر تو نبه ام بزرگ کاواجی رفیا
کەسێکی دنێتون نەبێ ئەم دخوازم شەوێ داوی بکەم تشتێک کەسێکی دنێت تشتێکی بێژ بۆ شێورێ ئەم شێورێک ئەوانە دژوار مەگۆ بە کتژمە هەلبەستێکی بخوێنێت مامۆستا ببورینن سلاوی ڕێز بکەم تەبایە هەواڵان را لەبەلێ ئەو قەز نەوا مامۆستایان دا ئەز وسە دجرفم و هەلبەستێکی بخوێنم متخواستە کو جێ مامۆستا ڕێناز ژیان دا مەحەوەیەکی بخواندا ئەگەر دەستورەوە هەبە کەرەم کرد دەنگێت تا خۆشم گۆدار کردیە کەرەم کرد مالەتەوە خودێ وەخت خەڵاتەتیە ختمکردن ناقۆسێن دێرانکەر مینارێکن دکتۆرنن دەکۆتە لەخوا کریە عەفدات سارنجن ji baranên derengbarê hatibû demezrandin bi derbekî neşteriya dirîn da şolî bûne bariyên ji evînên nukleerî bi serdabên ji krîstalên rokoka hatibûn qemelandin û qitik qitik bûne ji xewnên bixwedî xeyîdî me pekîya me û hatiya me janya ji nalînên min ra vokalîstiyê bike ji qewmê pêşgoyan ra xew heram e peykerekî antîk derîzî û mîtolojîk im nem ji min dihere li ezmanê hundirê min taqlîbazên firînên Qemeqaziyê li darê dixin kovanên genimî li ber êşan aşan kêliyekî ji aş nabin hûr dibin û pey hûr dibin ji alfabetan tîpê kêm dibe ku dimirin way lêlê janiya kezeba min dike di devê min de derkeve ji qehra qas êvarên şînboz bihûrin û çûn ji kêştiya xeyalan çîrûskekî serzer peya nebû li peravên hestên min en hestî û çeremmayî pêxemberekî sexte di nav kirasên xwe gevrimboz da bi derawm ve jî dest dirêjê min nekir min nexwend cemaata xwe ferîşteyekî fahîşe sing venekir maran ji ez kom kirim û rafên xwe afaroz dikim bi qasî yezdanekî bêqil tenê dimam mezhebên şêx û miredên wî ez min di afiran di çarmixan da min her çavên xwe li destmaka bixwîn ya destê Veronîkayê digerand bi îskeyîskekî zengarî mîna guran tim diziriyam hostiyê dînîtiyê ma goştê hov ji tera ricifekî rih divê nêrînekî şêtiyê şûran divê ez heta qirkê bincihê tirbê hilnayim janya hilnayim kurkurê di tirban da hilnayim ha aliyê enyata de nivîse neqedere soniyê serpehatiye temenê min e dengê min diêşe welleh bi sewtekî berz û perîtê min dilê xwe tir rihet nekir pêqiriniya navên te çirîkekî şîr didoşim ji hewraniyên spîboz ji bo çivîkên çavên te xwezî janya min îmana te yê rewnak bihewanda xwezî berxî ji xeynê te pêvê bi tu fikira min temaşeyê xwe xira nekira bêxem min tu squlîka xwe bikare û sûk bi sûk bigeranda li şanîşînên Nergîzî û Nesrînan da min devê te bikire zindanê zimanê xwe lê xwedê û wext xelatatiye xetmkirin ez hemayeke heyama hewaran di herbanda tu nîşangeha riman serîqo çavxwar û zikciriyayê fermojaniya êdî tu karî xwe bikujî xelas mamosta gelek spas dikim mala te ava dijwar gelek spas gelek xweş mamosta Hesen hew pêşniyarek kir gobra mamosta gernas koçer bixwîne û em ê xelas kin îşev helbestekî kelem bikin bixwîne û gotina dawî mamosta Kamuran jî bêj û em ê xelas kin berî em xelas bikin em vê şêvira xwe ji me hê carekê bidomînin yani tamam wê çaxê ji her komekê gerek hevalek têkiliyê mevdênê ku em pirtûkekê hilbijêrin em ê werê berdewam bikin paşê ez ê koma Stockholmê wî ya Amedê re mamosta em ê biaxivin mamosta gernas tu amade bi kerem bike helbasta dawiya şevê gerek tûmer bixwîne
و مامۆستا کامران جی پێیوا گوتنە داوی ژمەر بێژ و ئەمێ بێژن شەر باش کەرم بکە. Êdeka baş ez ê bi helbestî ji we re bixwînim ya ez ji ber. Nihayê me pirtûk destê me de tune, rastî jî tiştê me hemî hew in wê telefonê de ew telefon jî li ber çavê min e. Te ji ber wê ez nikarim teknîka wê bileyzim. Helbestekî ez ê hema wisa ji ber ji we re bêjim. Nêrgiza şax û hewlêrî ez mest û kovanê te me şox û şenga kotî zêrî dildar û heyranê te me. Vaye li min bûye bihar derbûn kanî û çem û robar êdî ji bircan were xwar ez mêr û zozanê te me. Xatûna eşk û evînê şahîneta xemra dînê çi qas rojê komcivînê govend û dîlanê te me. Aşiq vane tên ref bi rev bo dîtina sînga sedev ez jî tim bi tembûr û dev dengbêj û hozanê te me. Heger tu werî civatê dê bidim te xweş xelatê ji bona kar û xebatê îro perlemanê te me. Heger tu derkevî çiyan serê gêdûk û baniyan vexwî ava berkeviyan cûdî û sîpanê te me. Heger ku tu aştî xwazî li cîhanê bike gazî bese şer û cengebazî wallah ez jî piştevanê te me. Ger tu dixwazî guhdar bikî li dengê arpîg û biksî û tevengê û bibî evîndara cengê ez egît û şervanê te me. Spas. Gelek spas dikim, gelek spas malê ava. Mamoste Kamuran ka gotina şevê ji me re bêj û gotina şevê ji xwe tiştek nema hevala hemû got lê ez dixwazim bi rengekî dîtir ez spasiya xwe bikim. Li ser navê hemû hevalê mêr di şexsê mamosta Mîrhem de ji bo ez bawer dikim ji me hemû ji we hemû bi tementir û sebreke dirêjî kişand li ser navê heval Mîrhem li we hemû yanî spasiya we dikim got we guhdar kir û we evê nakir. Dîsel ser navê hevalê jin Biraziya min e got hê me destê xwe nedayî hevdû Emrê wê Wilqasim mezin bûye û min û hev dibînî destê min hêl destê wê neketiye hê me hevdû nedîtiye me hev hembêz nekiriye maç nekiriye. Ser navê hemû hevalê jin jî ez ê Leyla maç dikim û spasiya we hemû ka dikim û şeva mênê xweş. Gelek spas dikim şeva hemû hevala xweş bin bimînin di xweşiyê de gelek spas bimînin di helbestê de. Şev baş hemû hevala. Ser çawa. Spas bo hemû hevala.